me say me yere say yemfa ejam na me see you tidako ukota de ukota na mababa ka lumu ai mama mfo e shia papa ni shia no say mama efina ko ejam mfa nsanka no say papa adenti ya cheje gu won na kola keto mato ma ade na won be say ade me fa won so wo mesisa enti me de me nsabeka o so wo yo ba fa nsanka ka me ka ni say me de nsabeka ti me ka sa no saka ni so wo ba fa nsanka me ye obushi afo na wo ko mu na no kamensa jo kamensa no me hu kwa me fa so me pie na me be fa me bakiton me satana my operation to so miensa ana me ko fa akola nti me fa akola na ebu ami ami di dwane ye naked ti me di me kasa na me ko to committee chairman woman naked ne san me hwe ne san me dress me atade kwatre kwa show kwa sa bia da so fulumina potenge sa ana akola ne bo me bu na me di me kasa man dwane na obachi mo be sa abu me ti me di me kasa na me ko to ma me no ti ma me ni tie se ma jimo na se hwanie na fa touch to hwe no se asime si de wana ayo se na me se mi ku no se mi kuro mo so na ko fi bu mi pa na si de bu ku no ntumi nya se we de na me fa asebu man ti o fa asebu man na asebu man so mu ko aha me ba na ye ko ye ti ye ko na mo se mo ko pa cho na makoda ti o mu be fie mu na me ku gina gate na so mpini ma mi wom me nko oba be ma fufa afa ni de onu on pedie na me sia oba kan a wa operation busu be mienu wa le ko fa no wo kura no ni na e na obi fufu na ko fa no omu kan ya na me ko daaye ti ahmachi na me dwane ko na busuafo ho e wa sankare enti no oba week e na omu frɛ me se boy ne maame akosama mi kunu se wogun ni ba no fi se wakofo obi yere enti on be yi na no ahemfie na me mi fi asankare bai ti mi fi asankare bai kwa ahemfie no ye kwa asanti hini ho se ko di asem ho na aigbe hini se ye aigbe fonti onu aso asem no obekwa akoka ti ye ko ho ne ko ka asem na no mu so eyokunu oyiri ntem asem ti mi san ko ho ba na me ko na mu ka tin se brode shena wa buli biom e okuro no so nyesom be pamo enti brode wa bulia be 4 years enti last year June ya ana mini sisters ye ko ye krum ti ye ko ye krum no na ekuo bi wo ye krum sena ekuo no me ma mi wo mi kuna busuafo nyina nso wo enti mi ani so se mi dwani ekuo na sena mi wa wale asia mi nya asumdue be ma mi nete ofi adwuma ba oni mi ndi nkomo oba ya okọ de ba kuma 87.9 FM eye ejuada kita wonsa anasa July bosumene da etoso edonson twedi amponya nkrompon na da menti wadi yako esandi yaba wahuahua ye bonkum ene nifa nye nipa nyina na nya no sede me no mienu ye nya no ebinum krayo na no fiada me kwada maba nenso wonum koya na wo bekwa adwuma mu na behwe wonum nkonya so na ye de kojan na abɔ ho nanso me no mienu adom Akoma FM 87.9 Kumasi nyame ama ye nkwa ahoɔden wɔ mu na yasan de akɔyɛ nnwuma ɛsoɔ nti ye de asedam rempemu asiedu ene de ema hwedi amponya krompon kwa me he papai se woda na siu se wana na siu woda so a ye ne nyankopɔn se wuhunu ne wa ya ma wo se wa ehunu a oda so a ye ne nyankopɔn wokoto sɔre no wo ye ne den wo gidi se wo ho wo nyi ni se wo ho oda so a ye ne nyankopɔn covid bremu ye kan ye nyina ye gu demo na wo bia ntumi nkwa asɔre Akoma FM 87.9 Kumasi nyame se wo hwede ekoso ewo India kuro bi baabi a wotumi hunu se ampa onyame eyo onyame so what you say etiro what is so there what ya eti wudi ya ne say wodo ho ebeto no so na wa ma ne kasi ye ne bi
enso etumi aso so na adom no etumi aso so sansa wo ye dey ye nyankopon no eye nyame medi ede Marcos aha eya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadi braso awia yi semene mabedwafo yetena se na yede ebremo enu nti da bia wo bia do na 87.9 ebia na wo hwe ye TV so Onua TV Ose Chrome TV ana Rabi One TV obehwe ye live ewo ho ebo donko ekono a one ekwa onua de wono akankase no beba wiye ni wetwa atom ba bia wo bia na so ahwe bi sanso na se Ose Chrome TV ano de edem se meka se wo behwe sanso na Rabi One TV nso o hwe na channel so ema me se Rabi One assign start repeat no ebo anwumre no so 7 p.m. Rabi One Akoma FM 87.9 Kumasi na sabre wo adwuma mu wonya bi enhwe ebo no so a channel so se onso wo de beto Rabi One TV na watumi enya bi ahwe ewo ho Facebook Akoma 87.9 FM like your page in a comment afe bomodi answer wo be share de amaye YouTube Akoma 879 Akoma 879 and also subscribe na notification bell no so press on you get notified no wa share link na ma from so etumi enya bi wo share ma wo bi no na wo catch on so se wono so share family Akoma FM 87.9 Kumasi sa pepepe na etie na bibia nkonkai na platforms no so Akoma mu nsem fan club ya share the atoso chef fans of Akoma mu nsem and also at the home Marcos great family and also ya share atoho na ma share de amaye Nikki Pizza fan club UK and also ya share the atoso and unti monkoso na mon share emfa emaye Pastor Julius Naba ewa na nekua koko ene she is looking sumptuous, palatable, nutritious, suspicious, auspicious. Oh, all the shows. 87.9 Kumasi. Ay, and then the hairstyle the fatane papa sanso na akosi aboku yesikapa osayakoto onoso ewa ha say evangelist Samuel Mensa ewa ha sanso ena ama sewa ampafo braketu ama sewa so ewa ha fiada ama saitene munyame enhira ne papa ya na mode achita ye se fata bia na mode atai na chisepo ne yetumi edi dwuma no ama na konkan yese ba akosua emia sa pepepe with unity 87.9 ama no ayeye ama onyame onkosua enhira papa okay na nana ya nso edi eko social media live Ishmael Haywood ene Tony enso eboye chidom ene adonte ne ba bia wo bia no wonso eka ye ho na ye mfagimedie no emro sede esena efata yanko na ena no ya wada ye ni ye nua ba bi edi nkomo fidua yimo na enkoma ye ni ne di ye no na chese eye dodo no anwanwa na sede akobabu nsem yesi ye adwuma no yetimi dredre mu fifi mu yesi wu fifi funu ni ahunu sama ba ye fifi ni pa because eya na yepesi ye hunu ni a etue mu nyina da na ekoba se ye kasa ye hunu sede ye besi akasa ede afa be kwanya ye de ebefa na yankwa nkogu obi ehufin nti ye mema abena ponsa kwa ba abena mema wo ye na ma na awia yi apom te sen pacho erade adom bibia ye boko wa hunu wo free akọ na no ya wada ede na asie mam pacho me ko de bibiansi ye da nyame ase papa na obebo asemo a na no wo de breye no tofa ebia enani dating kania wo bi ede ne TV anase ne radio eto ha na watie ti ye body primo onti ase bone tofa na ye huna asem ne so me pacha abra keka ho na yadwa de o mesra o ka ho hye me ma o Guinness bi no mu ana no ni sunya hye apetashio ekwase mo apetashio trimo de papa yankwa mam pacho ya wada me de masem beda etie asem no ka bonto fare yako me bae me de me papa
asam bai ena me de alasa bon kakra bi na so papa ye den alhasa ye den kete okay na me se me papa me sorry ya no ment me anko school ba me ko kasa o ma me ko alibo akwotena ho edi pa kakra na pa de no ka se me nko na me nko ton o ka se me nko na me nko me ne obi nko ye adwuma nka ye nsa adwuma se me nko ton ba me ko ye na amba ne sa nipa ko de me ko ye kokko adwuma enu monument me antena me sa me chi san baaye me baaye no school kom ne nso no me besin kwa abofo ko tena o se nka me ko school ho na emu no papa ka se master ne ye mempna e ma me san me chi san ba asia confide e betena o se me ko school eno nso sa me ko no master ne di mani wo school mo e ma ya akasa wo one me papa ntem me papa ka se o ma me ko school no be master no so ka se won gime na me jai ne mu na me de ko aliba ankwa boa me amesan me chi ba ya me besin konkran na nkran ni mu na me ko hia alasa me ne ko tena ya Nsem ba ya mesan be chi ba ya na Nsem mu na ba ya ba be kan no na me papa se me de ne mo apata ba ako nti mo apata ba ako no be gine sika ma na akasa ne mu no enu de mintimi hu se ne ma alasa no ko ya wantimi ambo se ne enu achi me papa san kan se mi se be ma no ya na adwen se o yusu government law be kire ne se o work wo hunhum ampa ka so work wo hunhum no 10 years ni won hwa akura ne da na me fa akura ne 3 months san de ne ba kuma ase me de ne bedi pa eno nso me di pa me san ko fa be ma foforo ye osai ono nso me ne nyemeye me san ma chi ko ono nso akura ne 8 years ni won hwa ne da me san ko fa hyenhyenko eno nso me be sin ko tena kuma ka ase me fa hyenhyenko ono nso me ne nante ya ena Nsem bae na Nsem bae na minim se ne de ntim de kom ne be ma foforo ko tenaye e ma me de man a kire na me behu se ye hyenhyenko dia me sande bra na me de bra na wampupu ni ti woje ye de mo ma akura ne hwe be ma ne fe na me na do no me pa chwan nti akura ne hwe mu no akoye se eno nso won hwe no me ne tenaye nso a kire mi jai no me ni hyenhyenko no esan be jana me ko fa be ma foforo na obeto me ne hyenhyenko ne ekoya akasa bebre hyenhyenko ne bufu yenti no ene manu sinti won hwe akura no ene me de be na atie fo se ebe yo mbetimi aboa me na sa o hawo ne nka me free okay nti se wo how bay na wo pese wo free mu se emema no a won mo hwe won ma no ana se o papa no me ya osori na odo be ono eno ho hawo na wo pese wo free ho Mami de nka mesusu se enu me na me papa edu me no enu na enam so ama sa emema no so mo hwe nkura ni nyina ba be da na o hawa da mesunti ni nyina na me pese me free wonya sure se ebi anya wo papa no me no enedi wachie na emom no facha me suban yankasa ena ebi abena ponsa ni bie Mami pa cha no de me ye ni pentiment mi nka se bia me wo suban ana se me ni suban se one be mate kwanya a wo be fa so a wo ne be ma na tena no se kire wo be hunu ebia wo hadwen ebia sabe wo mema ebia ne wo kan de e fa hyenhyenko e de ne ho ne de en le mekan se bia mfirisuo ne free me e ne fa de ho hyenhyenko de na me nyem ya me de koma be ma foforo a kire me sande ble no eno ne de me nim se mfirisuo ne free me ale ma ne bai sa bai wo se ne ala san ne de me nim bone a me de ayo mo ama nkra no mo hwe wo mo okay etiefo tell ye be kwa homa ne so na ye ne abena amponsa ne se akodi enkomo be me na me ma wa ha wie you rise hello me chiawo me jeso be me na pom te sen me no se Kristo adom ye ho eden setro konkron no me pa cho amponsa eya wo ba me down no okay wo ba wo to so sen wo ba wo to so in 9 okay wo ba wo to so 9 ma mimi sa wa wie se se waji atumu se abena ye wo bai anyenye bia no obai wa fomo wo kwan bi so ana okay akawan fom me kase but kakra bi wan fomo kase but wa fomo kakra bi yo me pa cho edien enesi ye ubetumi a chiechire ye mu
we do a nuclear minimum. So, how about one bomb and the first one? Aha, Obaya, no more money. One bomb and yes, about at the assembly of the a check and a middle of the case, and I know I am a book for a crack. And on the Bonia, what dear Yoka Crabino. Yo, me da say, Nemum, I'm not dear any fat channel because now the air pamono na ano den so wa wonim say owon koda wo ho a emema no hwe nkora no wonim 87.9 aha ni nyina aka ho binti e na wode ba ye no nti no se ho no wa ma wa mane a na wode ache no amaye san se ha adwen pa na mom ebna abna ba ye no na wo kase mre bi atwamu woni wunya akasa kakra fa abrantie bi okofa no ane ye fe no Alhassan Befie na oba ye ne me say nsem 1 2 3 bi esisi ya enam so ema wo asa wo domain no sansam no na ne ye pese ye hunu se no kra bi wo mu ana no dia ko ye ne say akwa fa abrache wo akra na wano no ayo ho na me say Nunca me num ana wa no ba ha ba wo e do ba wo pie akwara no o pie akwara no ba so wa kwa ba na ni a meje wa me ka se me ba so so na be o sa fan phone so na akwara so so akwara na nyini e do me che se ko se bo na wa ma bo na wo bi mo ko tia da se abrante no ene no wo ye na wonyin sen no oba fie wa ma bare abrante ba se ba wo okay na abrante no wanyi nanim wo fie kura ba be tama wo adi na o chinu ana chese wo be pia akwara na enu wa ma ha bio okay na chese ebra abna wo ma ni nya 1 week na abrante ne ba fie wo be pia akwara no okay eja Isaac ebra wo ba ye no asem bi si fie ba be ba akwara no ma ka se tia chese me se ye ko ni to kwa ka me kwa ma ni age na ebra ba ye no wo ka kire abrante ne se abena ebe wo ye no wadi waburo apata baako sorry apata baako ka me ye wa ha kula na ka me ba ma me ye ma oni aka baba ne dem se de dem si ba ye no ma me na ni agia me na bo so na no ba abrante ko na ka kire me na me so so we ma ya si de ya ma never sit there now never them ntumi ko ahisa na me de anya babu o ka sa ko na when sense na bi na ne papa wo ba ye no wo je ne fa wo so na wani age pa because ono kra ye wo krom ni enti no ya wo so wo be si dan po na ka wademu ama ne ma no so nya ba bi ada esi dan na obeko na o mabiem tokwa bi ada menti me ho ase bi ada nsi wo ne ntem okay je ko ba ni se mo ko bi sa pressure dancing abroad no one somebody no ke se na boy no e driver ni na wo mu ya yi o ka brofo mu ka ante tema I want to say to about for no wo to say wo mu no ko te na no say but one can say abrante ne say abena edi wo mo apata ba ko ntu wontuaka wa ka sa asam ko anya ba tu ne ka wo mu di ahia abrante no anasa abena abrante mo na nya ba tu ne ka why o mu di ahia abena abrante na wa ka sa asam no nya ba tu ne ka okay na abrante no so ka say obeba na nko aba be si dan bi na ne ma no etumi enya ba bi ada no edru ba bi wo ka say akoda ne ti ase a ene wo papa be si dan ama ne ba demu enam so ma abena kura praye bi na wode kasa say ene e wo na wukunkum abakan a e wo fie ho ma eno so koda ne asem wo kai babu ai ade 87.9 Kumasi mo bia meti no me nya kwara saa o sabe saa na wo bi be tun wa aka saa abua no so say ye mi say ye kwem say ye wade a akwara ye mi amedia ende mi say akwara wo ne ne dia na data wo ba akwara ya nya so antra so kwa na we bi saa komo no
enti no saa asam no so ensi se wo ka se sa bena ba pani ne ti ase a se o ti ase a no papa besi dan ya ma na demu a won kai ya woni abena kora nya ho ntokwa ema mpanifo ba ya nsa wo mo besiesie 87.9 oh ai Mesa ye me ya pa se me ye ko sisi ya ka me di fe me ma wo ne o na kasa wo za abra no wa ka no kwe e se me se me di ba na se ni ku na se me di ba Jaize yes asam na check akranti wo refi ana because menya me ye fi o ma confirm ya kire me say sa asam ni see you me se me na se bia die sa aka no ku ala hasam no na asam na wakati afa kwa no se ya me dunya me se sa asam die mana tante 87.9 Kumasi. Eja but me na ya na mka tante je wo si ye na sa be me we bu kwasia no se de dia mka tante anya me ya na me bua ye se owo be ya wo na se akwara no oti wa na se me ku wa mba na mka tante se de na so su bi Debi eno de dan chen but Jaize kakai wutri me kire se ka se nko besi dan no won kai se wo ka se akoda no eye abena ba pani ne ti ase a ene esi dan ma no ema abena kora bufu ne nsuo to wo kura praye de hwe wo so ka se sa na wo ka de a ene na ebusua ni mu no mama no obi abakan bi a wo wu bia no ne na friw ya o mai konfo ne wo mo aka nyina di kuro betre mu ka asem no won kai ante me se me nya akwara sa o so apla sa asem no obaka dia mo dunyame so obi agwa ehie me tia no me bo dia owo bisa be so me ti share no pa no ni tia ka se me ya kan ko wa pa wa jaka Oba na wo say wo bebo ne dua no ai na je de wo kika so no kwa wo bi fa kwa no sa sam no wala wo bi kika dia me am in fact I just so why ya ba se me ba dia so why o de aka be fa ni me be ma na wo de me ba ye ni nkomo nwie na ni nua be ma ne bebem eja na ensuo no ta de ball ma ne dua Akoma FM. me kwa me mo akwara dia na o ma no so eya wo kan no me kasagu o ma bra boso wo dome o ma no me mo akwara dia fa ka me dome wo ma ka me ma na wo du wo mba e ni ya kwa fa ka me kuru Krona ni nyina kranse wo mo obi a papa nko ana wo manua na eni suban ai anti se abra peso se abra so oni suban se we ko abra ka se me na ya ka say e me ko no oh David ade na me suban tia no no my friend ma confirm my baba kan wa some say me see ma me ko ya mistake wo ka se wo me from ade na wo ka ko ya ka ma fa ma na mu ngaza eja obeyin fum wo ma mpanifo metra ase ma monka asam ne da anya wa re fa wo ya na ye di asem me pese me hunu asem kro wo bre dia pa me wa bre yenko tema we see da for no 87.9 Kumasi. me see da for asena ka me see da for me see ye no no me say me last day we ya wa ha say I ka tell say me ka tell say me me da ba kwa man kwa no na me say aka me me yesu afada ba ko ate to wa bere o ba wo no ka tell say me fe da no me dia no ma no we fiefiem na no we tell me say wu ya abakọ okay me tie pa mi size wu ya abakọ na me see yo ana me dia no ma no ana me say aka wo mpare ni da no abi am mbako mbeda me nko me am mbeda be me da no a ebe che no ana wo ma bu so mi asaba okay
ne kunu ba no na me ka say sisi no Nsem fo de ya wona first na papa no so edo wore ba so we de ko na me fi se me de abadu ha ya san ma me ho yo si yo wate na ka na bufo ya ta ko na ba me ka no ya sa ka sam che se so yin no ko e che so ma me o ma me be yo fi pia akwa ni te wa kra e me am ni de mi ti ba kra no si yo papa ni se na me hu asam so a wo ka che abna ana be ka che se ayayi wo ka che se ni ko so ba ha da ma no ni si yo e che se no kwa ka se ni yen ta ma me wo se da ni ye no ni ya kuma bi ono so ya ba ana na bag ho o yi no wani ya ko da mo ana ka che se abna na bag ye e ko ni kan bag mo ni ko wo so ti ma ko na se bag ni ko na si sa wo pele dia a se da no so o ka se ma bua wo ni yan se na me kai no ka se a se dia sika no bi ye da no 10 million na me siyo na wo ma wo no sai na me ba to waji na ta sa dia ni no man ko se me no so o ya me ba me ba difference to me ya ma me ba ko ana amfara an wasa yi no ma no nta wa a se o ka se no se dia ai no o me ko pe obi mana ba fa mi ndi ba ko pe se sa se ko be ya sara ka me pie ko mi ya na ka me fa na ba o be di yi ma no o ni ba ya o pa che na be di sa ka ka ni di form ni so asa e da ni ade o te mu wo ama a chen ye pa sana sa na me ka se ni ku wa fa ni ko no ana ni ku ba e no ha da wo de ye me te mu ha ya de ma no ta bia no sara me ko chi akwara no ta bia me sara me ko chi akwara no wo me ye die na wo me de bibi ana ke se later abia o so ko akra ana se oda se ko ma se no ba ha dai o ko se no wa yeska go ha dai awa akra ama na wa sa ba ye wo ade na da sa dia ai se ahamuna obaji dan no so ai se da peri sai ne se akra dia o nya hu ngwa na dia o mo no da ma no ana kuma sia ma no gwaji dan wa se fusu na wa tre fusu a ano no o ka o so ya no ba o yire ho me dia me ni ha o si o ana ka wo na o ti asie o tu na no o di no ma ko fusu ala ko bo ye bu si bo mi no na me se me hu ni bi o ti so bi sa che ni sa na tie na me bo waja wo kai say wo ka che ne say dan no a wo siesie mu no kwa akodam no say wan fa ni nua no eniema ankogumu a na so de wono ne die no ekokogumu kwatena mu ahoto ade ahoto wonya bi da ma ka che so ya hu to me se so ya bemba wan yi ni ba ni chen but them me wo dem ho kwada me ba chu wo ba me ya wo ka say mu kromufo no de wo ware a wo so de na ade ko no be ma no no awa no ya na wo sum na ti kwaso ne nkwatene ye kom say nya ware mo ko tusa ama ni papa ni mami wo ma ji otuma o te de yi na ko but me to ba sa ba ye ho ade enti obetu ni tin sa ho no o tu ni sensa no ye mema no mu de wa hene no na ku wa wa kra no same on the so no kra no ni da so ti say so no wa me say onu wa me say ni ka ya wa so no sa ni da no ana me say wa na ni da no ho ana wa na wa kra no okay na mami mi say wasam we bi ho a won kai minim say ensio sesi na won kai so dia bad Alhassan abrantia wodi kan de ne ba efie wo first no wo ye no ba ho no wo kai say Abraham Hassan free ho koye na wodi sika ma ne ba no wo ka say Alhassan yusu government law wo so ba waki wo huhu mu Akoma FM 87.9 ade no bu fu ma ne bu fu ya tie na mi bisa wo e ma bu fu die ana me say ma ne bu fu ja o say ya o ma ne miskaro
when you hear so I know Marco, so I was you in Mexico. So over 1,000, so 2,000, minimum. Others are best out, and then because I say, baby, I am a Mexico. Now, so I was back in the now, I was summer. About then, when you said, yeah, so another so. And see, one can be say a branch and you sue government law. May some no, and I may pay also by you so whom says spiritual law said, yeah, one can. I say, the thing, me, I may also a plan like a person can cry. Women, sorry, may let the simile. No, said the young people or to bomb me. And every question, Mr. I say, my now, no corpus to her, no corpus. Me no fight me am bia be ma me to her le ko pe me ka so so to nsuo ho I just say me kan eh they say some are so to so government eh say some o mo kan nyina ye ntro no ko ba ya ne tie no ya ne ko me say me say me ma me ha because me ti ye se wo pe no me nsem papa ye se ene wo ba bi ya ade ba ko bienu no adome no o ba bi ya ade ba ko bienu no adome no ehu duabo a wo de buru wo manya sabeketwa sa na me ti no o me buru bi no ebi no ya na wo ba na wo wu ye ndie wo man ka se wo duabo na ku no de ana wo no me ba o mo che se no me nsem de wo fa ne kwase da wo maso ani mas já acabamos de novo, não está acabando, esse é quase acabou com o meu. Sabe que tá no meaning cool, Baku na film, Baku ten na mekito, no na kwa sa. Ante Baku pen na film, but you go pen na gine class no. Me ba bia akansa de sa kama tumo wa kama ku no na. Eche sa wo de sa wo ma no enye yie na wo mabrabo aye basabasa ne de wo no enye wo emfiri wo omusuban na enye mo a Me ka ti ose abra na ka sa no ono suban na enye wo ka se me ku ni mani ya san no bisa se me ba de me ki bisa se ni ku ha di la ka mo ma se ka se me ba so ka na me bu ko se wo ni ya ko ni bi ko da bu ko to ke sirani sai wa pace na da ka ni wa kan ni ne so ko ya mu ma ya hu ba me ko se fiya da sai da mu ko ba ko ya mu bi na faso mu je ba faso an ba ya no na ka se sa na ba ni ko se bu mu ko se sa ko bi da kam awa ba ke da sai ya ba se me ba na me de ko so se me ba ko ai so an ka sai na bi se me bi na ko ai so abaka se mun ja ku ne ba dan ni bisa se ya na ko an se me bua just Isaac mi akasa no mi hunu but abena ni titiri wo kai say wo ka che ne se sadia ye na Alhassan ko ye ne sa pepepe na samen so beko I say me say same wa ha me force me bi sasa wo kan ya na wanka wo ka kira abena Alhassan ko ye no afie be se dunie won twa na ni ma afie no sa nso na same beko o se me ni bi se akra ni fie no akra ni ya bana we so we 8 years no no se me ni ana na me fie do 10 years na me ka man ka se fie me no me say na say woni abranya akasa no ka che ne se sadi Alhassan ko ya wa ma no sa pepepe na same so beye ana me ka che baba yi ina me ka che no me ko me ka che sa kan me pe wa sama me ka che asa se o ma me ba no enu ku ni number na ya na me pa ni ma fa no bi da se de ma me o won kai esi wo ka asasem we bre dan ne ho akasa ba ye no okay ebra dan ne ho akasa ba ye no na wo ka asasem we dan ne ho akasa ba ye no na anu na me ka che se me se na ka che sa ni na ka se ne me se o me fa ba ni ko na du ko ni fia se che me ni yo wa no oh sorry ya se wa ro dite ni na me di se na ba ni e me ko ni se nta me biem me fo paga ana ni go free me bogo me di se me bogo me ro na me fie me na ma wo fa jati yo eja kwadu ahodo ya ebinom dia ba ma no
eno na me pese me ni wudi nkomo fa ho bada se de beka bia no enye no kre bad me de ye bisa kronimu ya shada bisa kronimu ama o maka no mensam a wo kan de gu maso enye abena nko asa wo ma ne nyina bata mu bia ni ho a wo kaye ate kom ha se no bisa ya hello ko bisa ko no Mame Alhassan hello na ya Alhassan apom te say na me de mari na wona Alhassan ube position hu ye kakra ma me twitwitwi ewo wa ho manimo Alhassan na adan na woni abena ponsa wo na be fie nie wo Ghana na nso wo hwa wo na akra mo wo ege na si me patcho fa line 2 frɛ Alhassan mame aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna waso eguso a wotie no na ɛna no yɛ ne abena ponsa edi nkɔmɔ ma abena ponsa ɛka ɔhawa ahodoɔ nnome ne duabɔ ahodoɔ yɛ papa ɛka gu wɔn mabrabɔ so na ne yɛ pɛsɛ yɛ hunu mu sɛ yɛ no kora ma yɛ frɛ amponsa maame ɛne ne kasai mo kan sa asɛm a ne bɛyi kan yɛ nyina nyɛ no korɛ nnome ene ho nsensem a wono akasa ne kunu kra de domeni nti no ene ma eduru baabi na fono no ene ogya ba ma na wade kwotena ne baabi ya for so many years ene busuam sa be kan ya osan ba wade no ase o maame ankasa confirm ye e kire ye se de ekoso no no mensem no enya asam ketwa nenso ene ase ye ne papa yi di nkomo yi de obebisa ne bia won kai wo se abena anya ne boni bia boni abena ye no an se na no ya wada oba ha na wan kan kire no on kai hwe na yenim se de asam no sitie nanso minim se senkanya no kra enka enna entumi enyina kasafidie yi so enka se wo no kra no sa pepepe ena na nikunu de ye no ompese obeka na yapa ne chewo se wompese yehunu se de eja Isaac epeso wo kire but ubisa no we ya na wode nam ha ubisa no we ya onkai na so okayo se wonkayo ye frɛ mema no na ye frɛ mema no mu bia asɛm a wakeka de akyerɛ wɔnom no nenim se ebinom ebeka ama yehunu enokra eno so ewo eja Isaac nsɛm no mu se eye nokra anase enye nokra na abena mame mbisa wo se yese oniema hwiegu a wuhunu ne hyehye wakɔ ma baako Alhassan anyeye na ehwa no firi hwa wasa akɔ ma baako ho osai eja sai ufiri hwa no akɔ ma baako ho hyenhyenko amena do sem hyenhyenko ufiri hwa adan na wa winim se bia no men sem apapa kagu abrabɔ so na edi unya na wontena se anya woni ema yie na wufiri bema we ho na akɔ bema we ho adan Akoma FM 87.9 abena yima no mama me de ne na ekoso no na minim se sa na tie me na minim se sa na tie se na minim se nka sa na tie anka mentena ho ama ne mmedure na yansa maka se bia mepeboafo ba ye nan so na ma medi hu se de ekɔ ne de bia na efre no efise nan so na papa anka se bia na no aka kire me se ekwan ye fa so a mpenimfo no papa ye no saa na we nsu bekɔ no enu nti na ma afre me hu se bia enu nti na ama edi minya na se bibisa me yese se baye ye wa na won so wa hwe hu yi wo firi bema we ho anye yie maako afei wo firi hyenhyenko ho de hyenhyenko bakɔ ma me na do wo firi hwa na wase yakɔ back to hyenhyenko ase minim se de wusi bɔ wabrabɔ fa but masem wani so kakra ma masam a wo ka bi ni sasisi edan a me ye wo simi firi dan mu ti se wo simi firi dan mu na me nkosa me wo mama se me kosa me won so na se bi ni sasisi a no so hwa me nkoye ti se me ni baby a metio
metena enti ahokyerɛ sɛ obon sɛ minama na mama san de akwakofa foforo ababiom enti enya me pɛne sɛ bia meyɛ memasɛm wonama no wasa akwafa ba ma foforo asan ababiom sɛ sisi ano wɔse me nkɔ same no na same no nso no nso nyɛ radio so ɔnyɛ me ho ade enti ma me mma na sisi ye fie ya meti wusi me frifie na fie wo pam papa pam me frifie ho enya sɛ bia me ame pɛne me de frifie na wonya adwuma mama sisi ana me de adwuma de me yobi sɛ madam fie bɛka kuma sɛ bia me tu bi sɛ obi abɛka adwuma de me yɛ adwuma pa efisɛ nkora me ansa ne kuta me ana me wokuma sɛ me ana me di pa de hwɛ nkora ne school ne bibia won ba sisi ana me koya me kɔ wo ketu ayi mu na sisi ya le mi mu mentimi me ba no kora mentimi fa ne nhyɛ akyire mentimi fa kora no kora nhyɛ akyire na maka sɛ me di yɛ adwuma enti sisi ameto me nya adwuma okɔ wo yɛ operation ana me pa kyɛw da bi afa di how biem na wo ha wontumi fa atama ahohyehyɛ ne ba me so na me ho hyehye me a me yɛ adura me kɔɔ no sisi ana akoma sisi makoma na yɛ obi sɛ ma complain ya me kampai bo ma kompai bo sa me kɔ ba bia de mbɛka na mo bɛka mo se yɛ papa no na abɔ me dua enti ne yadan yɛ ndane wie yɛ no papa nso di nkɔm o se wo mo wo dua me papa de wanka no kure mama wanka me papa wanka yɛ nyina wo papa so wanka mama papa no yɛ me papa me donya me ata so se mintimi ntwa ntro ma na e wa abere kura wanka yɛ wo so wo nyɛ ne bɔne a wo dia yɛ ne so wo ba ha ya wada no amona made ana pe ko na mama me frɛ me aka kyerɛ me se papa no se me ba no mambo na amane na me se kwa na me ba no me ma me kroye me mambo na amane efise me nua fie na wo fifi ne ba la me ka gyansa wonje akura ne fa nkɔ me ma me wo na me kokuma ase aba aha me ba me mambo bi amane se bia se na me ba be me papa no kro na wonka se bia waka wonka enti wo kɔyi na wo kyerɛ sɛ papa yi wo papa se tu free fie hɔ na wo nso wontumi nkɔ same hɔ because same nso so ɔnyɛ ho ade enti no wontumi ma ne hɔ no na kyerɛ sɛ wo sɛ free house akɔfa bɛɛma foforɔ mama enu kompo de menye bi one bebia mede bia na meye we sɛ obi adwuma kora na sɛ obi store nim kora me kɔ akɔda me nkɔ nkɔfa bɛɛma foforɔ biom efisɛ sɛ me nkɔ nkɔfa bɛɛma foforɔ same na bi obɛyɛ me ho ade ebi a wo bɛyɛ enti yɛngyae ɔhwɛ ne ba no Akoma 87.9 FM Yegusua producer emema ne mi ese nyina akwesi sen yenya wonu mu bia na Alhassan na homa no mu enye enti no yenya omumu bia yekoso na yafrɛ wo mu but said yesi ne agya zekidi nkomo no wutumi se agya zekinya ade a obe open up ama bibia wo bia yaye but yenso yenim dia yebeya same papa se me boanya me yad mo china me de ne bepani ne no ma beba na mo afre na hwe se me na me twa ntra ma ye papa na okay mate enti wo de yegusu ana ye frefre wo mo na yenko ye second case so na ye ne wonum so enkodi nkomo ha ya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumedie no ana waso egusada wo tie no wo hwe bi ewonua TV Rabi 1 TV and afa Osei Chrome TV nso wo hwe bi live Facebook and YouTube nso eno nso eye live pa ya wo benya bi ahye ewo ho bomodia na ehye ma ye hye ne nso se ebo no nso anwumre bi ya Rabi 1 TV esan repeat program yi edema live nti se we enya bi ahwe wo adwuma mu sabre ye ebo no nso a 7 pm wo benya bi ahwe wo Rabi 1 ye be repeat ya ma sa pepepen so ene bo no me ensan so onua TV so ebe san repeat ede ama mobie mo yenko na yene yenua ben so nkodi nkomo okay oba sisi na de Clifford Aban eba ha sisi memwa hawie na pom te sen boko ujidi okay awie na no asema wo de ba ye no bon tofa na yento sempa emfama yera Aban so last week no na me de asem ba bedam and say aja Aban mi hu no kaase ana kaase na nidi me so on metna ti me ka chan so wa yele ti me ne de ene ne ntina ene me bo no a sa wa yele na so ni yele ti a chire no baka sa ampa o wa yele ne mo no ba no ntama yele ate ama mo gu aware no ti o mu ni wo biem am se sa da na mate to ko yi bla bi ba no wa film ada se ban so be ka to so sa ampa no ne oba no wo no mo gu aware na ma obi ate ne ba bi na jam ne tina ti 210 ti 211 ni mo no na Nsem be mu na mka kire no ana edi kan kwa kire no kwa de o ka so ate no okoto aduro se ka me no ko no so du be ke yemfa enhia na nka Nsem ne nsem
ono no me de me ma no me de ko na me so yin say go da ma na me rafi ti me ji so no gu manum no na me to do ni say do ni fa machi egu akonya na chi nti o ma wa duro se no asan ka men fa ense na me pani e te se wo aba ne be ma wo ai be ya abortion na me to do ni fa machi say nti me ma no ma duro no na do no ya be wo nkura bone na pani bone wo ho dada sa no mo afo de na sa nyin sa na de enyi na wie na ya tete wa mka chen say o mam san ko ya lab nya de scan na so ni scout na etina hwe bia so nim ti ko bo me bra panya amane say me do on fan to bra na nim say ano ya mempe me bra so friend 4 times wa ma enti ni me ya 6 months na ko chen say bisan ko tra scan na me hwa de ni akwana de ayi sitie na so ni scan ni tu na car o ma me scan na me suo enti etu na car no mu wono me na hu ko ni fie nkwa na yesu woni wo amachin ya yesu wo fa ba se wo tu kwan na me tan baby to kwa be 2 weeks no buy timi ti kwan mu se wo si afri ani mu ati kwan wa wo ko fie kwan si no ba bi so edi na chi me ma anko ho to no na suma ye say e fam no mi sha no God of Mercy school na chi ho na me dem so le ko ye me ko ya asan amo na me se di asan osin ai wo tu kwan me so am bu sa ho yes wo tu kwan sisi ala mo won de me yere wa aba enti am se nyinsa so me kan wa asam de na ono ede de e de ami e kwa waju wato ne pa manyinsa aba waji ne feeling ama na ni tuntum na ba me na ka fita no nyinsa aba na obaji na agi so de ko ba bi ansa nje sa no am se de me ba bi am ko nti ko na me so ne trouser ni mu se flan ne ba man fran ne bema ene ne huwa sese wa fiska na mama ya ani aba wo foul mi jana net enya na china ti so kan mama ti ne me place wa chira wa ma ko dru mi sister ba ko dan anim to mi salman sa sa na mi ti ana san ba ko ame man ska fa ko hospital pa so wonyem kan anten tam ti se mi wa fa no right here on so to so ko abai adai na me kan na sister no ko mama 43 say me fa nko ko scan na de be si bia no ba me kan che no efi wakono me hu we mi ana dis ka to dan die mi ana me o ma no ko mi senior ma o ma na de ko hospital na ja kra ba asasi so kra ba asasi so ya di die ni o ma bi awa ma 2 months ko fa 20 cities 30 cities adi aba me ti me ko no bomb press adwuma o so ye ntua meka wo je me hu no me hu tiska na sa e bi asa na ya tutu a enti last 2017 ana akona nya 3 years mo den so o me fa kwa to school isa kwa no nyini ene an kwani odi machi ne mekoi ka school mo ya kwa mistress no nye de o sisi aba akubi ya kwa na o se akwa ni so enti mo ne nya be 4 years san na ba ana nya be fie ti 4 years ni du ye no me kwa se bra kwa me kwa se wonyini enti fa kwa to school o so ne de no ni ska o de kwa be de ebe ko na se o ni ska kwa ha na fa na nko tete wa na me to no mu se 20 cities dane form wo o ne de mo wo me se me fa ska no enti o ni time ntimi da am fa ska no kwansi na ne jompanin ebo aben se o mabie no na o kwa na me fa 20 cities no jo bia se pejata atale no ya se ska eguase a se ya tuaneka ti me ha mpo na ntentimi ti sa bom se ye ni sem se side na me de share me nsem e ka 20 cities no enti me ba ya no ono no oba na ko ten se na kwa me ko so ni ska na me ko na me pie ko ye ti me drew age pepepe na me fon e bere ye na ono a na me see ye just hi e ba ha say no afiska wa me so my sister wa ni mo minima no se me ko du fie na se me kan ade nya e bia no me ama me de me ka chi no a kronfo ye hwi pa hwi balawo ababa me de me ababia me sika na me say ma fa se me ko se me ka de se me ko fie no nko ka se skana nyina ye 100 cities and I can't go to school. Say ya mama the whole year or see me finish can to ma 1,000 pounds so I'm 1,000. Na sika wo fa ye o mu aye no a na wuni ma no na o go sese ye na ye say 100 cities. O go sese na 100 cities mama. Na no me ka so say 40 cities. Na am say 100 cities. This I go na sister na 40 cities ko stand no. Na me ka say for no dem say 100 cities na na ka ho me fa 80 na me so 20 na me ka fa no from one so na ko ya 100 cities na me so to talk na be bia yura da
nti admission fee ni the king soap no kan wa kan na say scan it me solve mama ti say ya no amakwa 1,000 kwa kan not papa so ne o ma ya ni twa mu no o ma bia so me na so me num kwa fa bia 23 kwa kan say ama ebi no awusa buta se se ta wo shata ale awusa buta me wo shata ale wo didi wo shampa boa o kaka dia na no di watem so esa na me no ba ko pe so no di ka tu fun wa mama and me bufu pa because I don't know ya na me ka sa to di watem dia me ntwe ma wo so ka bia de e de kire no na me ba asem no entina wagye na opese abam wanyama wonti ade ne bai ne se ne pesa we ba me nyane se akwa no won hwe no on ka me ne hwe akola no okay me nkwa me ble okay ono so ya we se ne nkwa me ble okay you know some bai me da se ahaya Akoma 87.9 FM ene yenya aban ewo fi ha odese ayoyo enu ntino mami ni kan ema no akwa ba ansana yakọ anwane so aban me ma wa hawie aban kasa gu fidie ni mame boko de anti boko ye mente beko bra wo kwa yesisi dia line no bra wo kwa pe no boko se de wusi kasa ye no se bi na me pese o kasa ema ye why nti bomodia na ebe kasa kasa den efa maye obey winimu no winimu no pa winimu no saying na she so kan betra kas no na me di hu no o betra kas na di hu no se no woton ade a wutobie ana wuhunu no kwan be so ne na yet area na me di hu no e na di hu no okay wose won mu nyina area man area woman eno na nam so ma wodi ehu no ohun ne san na die na akwa wie ni hu na wodi ehu sisirie nei wonom ete so ebe boy nti enum na edi free Accra ebe Kumase okay ya yegusu ada yenso ye pebie no ede aboa no nti sanani dating nti no ya ye labs me lose client wo de wo chro mi na na say to me ko school ya kasa na minti ya kasa why na say to me ko school Pastor to me ko na we say uko school no ewo henefa Kochi. say Kochi you school your friend is say Hansi Good na we didn't say Krista dom ya hu eden sexual konkro no me pa cho aponsa eya wo ba okay wo ba wo to so say okay oba wo to so 9 ma mimi se wawie se se waji atumu se abena ya wo bai anyenye bia no obai wa fomo kwan bi so ana okay I from the cafe but I kakra bi wa fomo kase bad wa fomo kakra bi yo me kwa cho edien enesi ye ubetumi a chechire ye mu aha oba ya no wa mo amane so oba adi asambi akoye bi ekekwa na me de no no na bisu kakra eno ne boni a wode ayo kakra bi no yo me da se nemom anu de ene e fache no because na de e pamo no na anu ade se wa wonim se owo nkoda wo ho a emema no hwe nkora no wonim 87.9 aha ni nyina aka ho binti e na wode ba ye no nti de da nchen but ejanze kakan hutri me che se bra ba ma no ba ye o ka se nko be si dan no won kai se wo ka se akoda no eya abena ba pani ne tiase a ena esi dan ma no ema abena kura bu fi ne nsuo to wo kura praye de hwe wo so ka se sana wo ka dia ene na ya se dia bobu nsem yesi ye adwuma no
yetimi dredre mu fifi mu yesi wu fifi funu ni ahunu sa man ba ye fifi ni pa ya ni efesi ye hunu ni a etue mu nyina da na ekoba se ye kasa ye hunu sede ye besi akasa ede afa na kwanya ye de ebefa na yankwa nkogu obi ehufin nti ye mema abena ponsa kwa ba abena mema wo na awia yi apom te sen Erade adom bibia ye boko wo hunu wo free akọ na no ya wada e de na sie mampa cha me ko de bibia nsi ye da nyame ase papa na obebo samua na no wo de brege no tofa bia many dating kania wo bi e de ne TV na se ne radio to ha na watie ti ye boni primo onti ase boni tofa na ye huna semene so me pacha abaka ka ho na ye dwa de mesra ka ho hye me ma Guinness bi no wa na we ni sunya hye apetesi o ekwase mo apetesi ti mo de papa yankwa mam pacha ya wada me de masem beda ati asem no ka bonto fare yako me bai me de me papa asam bai ana me de alasan bonaka krebi na so papa ya den alhasa ya den kete okay na me se me papa me sorry ya no me no wan waso egusu a wotie no mama wate ora abanenka enu nti yera aban e ba beyi na no ensensem bi wo ho na se wotie ne sei a ya na ebia wususu se o se mrantie no aba ne bi na enye responsible na company for one mani afise ye de minu ya pani abande e wosanko otumi hunu se o wo wo so hwe oba ni se yetwe na ase yire de ansa na wahwe ne ba ntino bibi se esi ya na asefem kakra aba no ha se de tie bia no die nti a wone ba ya wo na onhwe no obeyi ne ho ano na ansa na ye ne aban ebeto aso no na wa wunim yen project save your life ya enoda ye nimu a ya ka ho asem ha bese na wotwe emiensa enie ye wo faase ni epiesie ni ye ka chire eni yen bibia little presla egusu ada ya ka ne ho asem ha kire se akodai ye ni abre nyina kire se yen pese ye behwera akodai sansi ye nim ni a da chi bi obeba abeye ede amaye yenim ni adachi bi obeba abeye ede amaye enkra no bebre e wo ho anka this time obehwe na wafiri mu nanso nyame ama presla etiase for a purpose na etojeme ene wo mienu si ebetumi aboa ama akora no kyese wotumi enya enkwa watumi enya enkwa na sika na ye ka se ye pene ye 2.6 no eye ni tiri no no entini no a woni tiri mo no ye se ba kon ahono a epaye a ene ye de doctor for be ye bia enye yie frimua ena akora no ebe frimo ena se empire no so ekoso na ehono so a ebetumi abase nani no ebe yiji na ni tiri no yakese no na nani no epuepue se de ye de efoni bi kyeremo no na oda sorry ye wo hwe se de na nani na esia ye no a na kyese de doctors ka ye no ano ena ebemo na ogifo ewen na boafo ewen na nia oboa ma ye save akora no ewe ya dofo aye bebre ede amaye se ya namase a ne aye boni ayefo ne tiafo moaye na mokosoa eye na esanse yenya sika ne nyina nti yenso yentumi entenna na ye bekosoa ye kopemse the doctors forecast yenya no at least Akoma FM Media General Onuya TV ye betumi aye no ye betumi aye ne yetumi adeaje little presla enkwa enu nti enua eni eguso no na no ye ka kire mo senke ye pemua efri baby ebi free baby abade nenso ye ma opoku ekonkran se wonkohia ye nua baby na ono nso ye nhwe kakra na dofo ebetumi aye na ye de aka ye de a ye di nkan e de ama no ne ho ye hwe se ebekwa nimu a na ye bekwa ahoma ne so ne no opoku akodi nkomo ne ya hwe kakra ye nya e de aka ho na fe ya hwe de a ye nso ebetumi aye kakra nso e de aka ho na ansa na mekwa ahoma ne so no mobile money numbers no memfa nto dwansa ye presla opoku boahema 0245 301462 0245 301462
1462 and 0599 814 926 0599 814 926 edi enda so Mary Akosua Ade ketua biada enso yegusua ehwe omu ano enimu kwan. Hello. Obakome mo hewie. Ya mama. Na apom to say. Nyame adom boko na nso. Nyame adom Priscilla ehwo to say. Mama mpato no hewie. Okay, say the condition no obetumi ama ye bibi kakra e de afa ho yenim say mokọ akra no ache say na esitie. So far no de ma ni tinani ni de tela no obeda do nyani ni de na ahunhun pa. Ni no obeda do nyani na aso. Inti ai se ade ti kakra me bobe se na ni wo kono bo na ai se de twitwin. Ado benya ni fufo de ana ahunhun pa. Na mokọ ye ya o complaini ya obi ana. Me batan yo ha no complaini da mi tie mi ya. Ya mi tie mi ya na o ho nso na se ahunhun findu e bank akanda ka wa na ja wa na so ba. We aye sign ya doctors no kan ye bi se bia se ye mfa ne maya ebedi nkan aba na. Ni batan ani de o mu kan se ye kan ho ma ni check kakra dia ande ni bekoso ritin bekoso akesama ni be se die AP ban ni black no e be se die AP ban ana doctor ni kan ni kan se ye tena ho ma ni chebi ni da dia ritin bekoso akesama ni black no be se die AP ban Yansha ye kan se monko enkran na ye nhwe se ye nua ban so betumi aboa ye bibi kakra na mokọ ye no san enekosi ye Gato ye ko ye manu disi eni team so o mabomodi ana omodi e confirm nti ye ko ho no ye ko du ho no Wednesday Thursday ana omodi e ko ana omodi so mo ye donation nti na me adom ama ne Friday no next week Wednesday ana omo ye ana ye ko nti ye ko na me adom ma ye 11,000. Say yanya 11,000 edi aka ho yetiti sika 110 million. Ena yedi aka de yenya ne ho. Ena yenso yemamo 1.1 billion ho. Nti ekoka 11,000 ho a na che say yenya be 1.2. Na sorry for nso de ne ka ho a me fan say yenya be 1.7 as a 6 meboa 1.7 na che say so far ye be say here extra be 90,000 answer ho na mokọ ye sorry monti wo bia nka Mama mpacho de di yenti na so bianka. Se me ka se asori awote ase ma asori amuwo mu wunya akọ obi ase bi ase district and ase area we etimi aboabo kakra no nti ye wani da so. Mpacho de na. Moko hospital hobiem. Mpacho hospital hobiem nko ho but me doctor ni yesi funu bi akasa. Okay, but I want to won't quite because you see full payment before you treatment into wo quite them po. Now he found a mother say one cry. Mama mpati isi de ya bekumasi. Okay, must ya bekumasi. Hey, me mpa ebo na me bon senke ye mekumasi kura biem. We nka ye free nkran ya na nka straight na nka ye ko hospital because hospital ho e wo enkran. Tinanka but said ye tie bia no catch Priscilla say bibia be ye fine why Martina tina ye pese tie fo ne adofo hunu ni a ekoso e wo Priscilla brabom nyame enhya wo bebre Martina Ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no a na waso eguso a wutie no we de wasumu a
na wasumua na nka de me pene sen ko mo nsan kra emma kumase nkankran hwa no omo free nkran ya na chese wo mo ko hospital ho straight na a doctor fo akwa de a wo mo besen ya ye na nso so ya san abakumase na chese kasa wo ne doctors no ene nurses na kan nyina no omo nya ready se kakra no kra no ayenya no ko omo be so mpo nanka wo ma hwa akra idi amaye na 1.7 dia papa nka ye nko mo start ma ye ne at least nanka ye hunu se bibi da ho ana ye nipa no ho 1.7 ebro half ne asembe kure ni adwundwere be asembe kure ni nko mo nye no mo start because mo kasa kra so munim ni a ewo ho sesei no nkakra baby ani da so nyina aye bibia ye de amaye yenu adufie so wa ya de wa sister wa ya de dufie aye bi nyame nshira no na yenya ne sa kakra ko bia de kakra eba ba keka ho se ya sanka sesei nka akre nka nyame adom anka ya sha senti yesra wo ni numbers no to dwa biem 0245 30 14 0245 30 14 and 0599 814 926 edi ebeba eye Mary akosua ade momme yenkoso a na yemua yeba Prisla na yentumi enkoye surgery no emfa emma no ensu oto efomo den yeti ase na enso so obi nkwa ene da adwemu eye wodi a ena wode ba ya nkasa me ya ma Prisla no sa pepepe ena nka meye ede ama won so wodi no na adansi a eba so de enra se me forward de ma me producer an se me forward ma no adansi na eba no edoso yenkotie Prisla de srede na yewi a ya mo dance ni yo yenti dance ya won mu a wo mu di bia ba wo mu guso bua no wo mu edi na nhye wo nkran na wo so ye bi na bia wo so wo de wo haw wo ba wo pe wakwantu a wo pe wadwuma aseye bibia da wani mu a wo hwehwe no ebia na mo kakra wa ubeyi dia save life no eso Isla program bina musi yen donate kakra na misu de kakra ko tu mu na nyame aya ma me do so na misu me kam dia senyame no nyam me de kakra ko tu mu na hwe me birthday kakra bi ko me man 50 enso ena me birthday obi asend me 11 million ntimi ka senyame no nyam damasenso nyamuka bia ye no kre me de me hwepa na de bia me bompa ya makola na eno ye na sa de me to one two me say ko send bi the last aka 50 cedis to me ko fine me de ko two e ko send them eni say ene na sen ya nya se me ho anu nya nti ba to ya mun kan kire nko for say ye no kre say e dan si die wo program na me ye ni amen Marcos, Helena, Kisiwa men, Elisco baby, and Ubia frame. Na nyami aye. 2 weeks ago, na me share my program, na me share ni late day no. Na me share na moka prince la ho asem. Say donation itino. Itino nkrofo. Edi ho dance no Akoma. That time kra na me sika, me phone no sika ni so. Na me send ye. Marcos, adichi wo kwansi wo me tu susu gum. Me do me kwansi gum. Adichi ye no me susu nani box nani. Na ko zi 500 cedis 50 na me ko send ye. I go so rate. 6 August ye bo afore wa sorry. Executives me twiska ma ye nyina ye betua. Na me ni bi me de ko. Me ni da so baby a me da so ne rad. Enti se sika we ya me send ma kolai. Radi me ni do a me nyiska na me fang ba for ni Marcos na me kase gus na ja sene me je di se enu aforobo no enso no ensa kama forobuka teni anyame nam aforobo me boy so ahyema nem no na me ankasa ensa prince na yade na me no ya ensafo na me fa doctor fo ni mu omo ensa prince na yade na me krokra ni mu kofu tama na nyina no beboa na ye fa nsa na yade ma bible say ni hu oberefo mobo no the family right na do yi bi man so rade be hye na nem na wasi bebre
Papa na me. Pastor Mombuame. Metini me ya. Me papa ngware ma mintimi. Say be around na mwa so. Ebe ji me nkwa. Na obi bra be iska no. Ebra bra me no. Na ngbe slap me damasi. Aya metini ntema. Metini be kaklaka. Na mani ne piaba. Timi slemo. Mombuame. Na me na mso na me nkwa. Me damasi. Na me sinam na. Bye. Me onshira mo nyina me pacho eni a wuti eni entachiwa na enti bedru baby na say yenya moa na ya bebo voice na voice no aye late imagine tie de me kan ye pa yenya moa sabre ya o masa free nkran ya wose ye operation no hoi asenya back to Kumasi na say bia wote ho omo ko banyina na so te na wote ho na ye bebo voice we di akai wo akora bi a oba ha mere bi but how will you feel saying na ube feel enti there be ye ntumi yakoma yedu ye ntumi enu ntim yesremo ye nuanu amu wo baby all over the world you say there was ye nya soso no omokro no was ye nya soso make us say mami bi de oba nana ya omayenhwe oba bi na ode ne de ode aba ode ba adwumam say yemfa enkania yenya no na ono so de enekura mesisi ya na me kan no nyame onhira ne papa sanso ne yehwe wo de enemu kwan se won so beyi bie na fe ode aboa say adansidi a ekoso yi na me ka se akorai umma ne hawiye wo hawa usu benya adansidi efri se akola na wo baba beje ne nkwa no ese nyame so ehu mobo no so ma wadanse ye wo de wo ba ababa beye no enti se waye bia yenye nwiyeye etenya nte ya yenya iche soa eche no ye soa kopim se etire ne betiye efri se no de ye de kwa akoye no yenya nyeye yenya nwiyeye yenya nuru ho na ye ko nyina na nke ye bompa ye se presila duru anko mo nsa amfa ka ma habiem anka ye hia wo mo habiem anka ye nim se ho de ho akra na aso ne ye anka waka ho nanso se de ye de sika ne kwa akoye na nuru anso nti ama se no de ye ni nyina no asa eda kwa nti se wa ye bia ye sro sa be ye biem brabe ye biem na de ye koye na anso nti ye sre Priscilla ye gina Priscilla ne mo se ne papa ne maame mo nti ye papa ne ye maame no ye sre mo obi biara emra na ye je enkwa e wa Akoma FM Onua TV ye sre nkoto sre se obi amra meka ye ho na ye nje Priscilla enkwa na minim se Priscilla sere ba na no a se de tie bia wo so sere be ba wa no se enigie e ba na brabo mu a wo so enigie be ba wo so wa brabo ebi wo ho a enye sika nko a o enuomo bebre nkese se to wo no e ka se nka wo bro Priscilla de no na nyame ehu mobo no watwitwa no nyina ya de afiri ho ebi wo ha onim se wo ya adoye nko a sika nko a na sese ba odi sinie ma bebra no kwan na yiremra na omeka kakra ema yentie ma me fa numbers no ensign to dra ebiem 0599 814 and answer 0245 301462 okay edini ya Mary akosia ade na yire nyame amfa sika free soro amre no na emom ono so na dance ye no ono awa ha enti ye ma ne kwan na yenko abanso ne ento aso ai meme de ne de nyame je me be free ewom because na last 2 weeks Saturday ai na me wodem na minim de ka me da ho na emza na mpesa me da kakra na me cousin ba ko ba fi nti one nkra na idi agra emza so mo ye hide and seek enti me hu de me ti anse me ba ketwa na tiem ti o tiem no entiam no o tiem ne nye
ne normal entiemu ti me di me ka pie me kwa na chese parazone ojinem na ne ho wo so na okra bottle na ewom no ti me ye na me busansa na wanum bia na me hu asa de na to me so ti me hu de menye na me di me ka na me kofa enwo minim say eja ye say no me di me ka na me anti di me ka be so ni mu nti o ka so mba na num kra ombai wa ka na siasi so na me ho so enwo no kra me nti me kra fa enwo na num enti me hu de me ya me ho na am ka che say mama me fa ne ko hospital ti me ya me tam nti me job on tenams na kra onum bi asanka ne ho nye but wo de mama san fa ne nko ti me de ne ju hospital obi a o su na me de ne ko nya no o su no oju hospital o hu doctor na o madam fe ho no wasi no akwaje madam fo ne fo no o na ekoba me say na nya wo na powers on so onum bie so ye den minim ti madam fo de na o say ebi kan na no de na on sa no ehye ana say ebi ebofa ne so no nti o de ayam hyehye na eji free ne nsem nti in fact me to anam se na ade presala ade ya ye nyame eye mankrofo nti yanso so no at least nyame so ye ebi amaye because minim so onum bie se wa anum but me ko na nyina ehwe na o so pe bottle water nti we no na egu we am se na omoye hide and seek wa bre o ka sensu e na okofai nti ade nyame nye sa ade anka me baketo no kan ye ne sa me metie ya me ye eyi nti nyame nso de otimi ya ma me a otwitwa me ba no efi no nti na naire adanse no eya na bia o hwehwe bibi sika na mede nam kwan bebre so na ede eba nti no sabi esi ni Mr. Opoku akasa na chese problem no afe na start here was ye na afe ye de akra no eko na 0599 814926 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462 0245 301462 mobile money numbers no ena mede atudwa no dia da so ye Mary Akosia dey bompa ye kade wo hia efegusu na Sunday yen fanka ho kakra benya bia na yen famo mo this week yi na yen hwede nyame ebetumi aye ede ama wonom 0599 814926 0599 814926 and 0245 301462 0245 301462 edino eye Mary Akosia ade yamma kwa babio afe yenko na yene aban enkodi enkomo yewra na wusi wonim ye maame Cecilia wonim no kwan be so ekopie san ye ne wode waba hei okay atikase na me du hu no na em say me try na kwara bem nti for na mo hwe no otu sata me me bomb press nti eduma ne say nti obana se me ska kra otu bomb attack na ye supervisor wa me scam de aman na mo supervisor ma ska de aman de aman nti fi ho na eduma no me jai na me kan ye eduma wo oti be mo moto bolu gu no nti me ka chance me ye eduma fofu nti onko hwe be ma meti ya no aba ho ti wo ha no aba ho na maniska sabe enso kra na me de aman no waje nti mbibi oba na mo so oba na se mini ho a aya frame nti me de no ma de man no yesa wo sola na wo ba e bia baba na me fi eni oba atamdidi a wo ho no se he de dasba kame de dasba ba but mpese di ye tunti nti mbibi oba ho na mo so na me ya botre na eden akwara no obenyi na ma ba beti akwara no asu waka chefs na ansan ba beti akwara no eno no wo ansan me sa akwara no na me sa ina chese ya me ba na anya me ba wa bra ya me ba na obeka se me bohwe me beti akwara na chese wo na obi hwe obi ba enti se wonim opapa na fane kama no ni na chi ya oba na maniska na chi na oba
memeniska nso dan kura medema no nti last oba ho no last oba ho no so mami ma sma kwala bi na wa kofu abobo ya ma ya de wa tiato nti miniska nti je 50 Ghana ina oje en ho atam didi en madam na me de mutwa so nti last week Saturday no me pram science me call hospital ti me ba na waze ye pay bi also me ya ho bi na ofi Akoma FM na meji normal no nti meji ya so na me frɛ so me sra hum me sa aka mo bibia nti no me prenti me ba nti me frɛ nra no so Saturday de me nya ho ya me adwuma Saturday nti ana pe kura me ko hospital me frɛ obi amfa nti na wo di aba no me hospital ye hwɛ ye ma me wo sia no no wo ka kyerɛ ne sɛ wo ne yere ana enye no kre na wo ka kyerɛ ne sɛ de enye no kre me na enye no kre mate ono ne de no no na de na wo ka kyerɛ no sɛ wo yere na wo sa pɛ ne ka ho ana oh man ka sɛ mo wo yere na me san pɛ no ka ho ya na wo yere ina ye me no kwa de ho a ye ka ina kasa si ina ye ka kan nti opa no mami me ba ofi ina mo so mami ya botre na me wife aba nti no sa wo ba ho a ebia wo ya botre nti skepia no me mama wo ka kyerɛ ne sɛ wo yere ana sɛ wo ka kyerɛ ne sɛ wo ne yere de mpɛ sɛ me hu no no man kan kyerɛ no mom na wa misa wo enso wo misa ama wadanfo bi akra media dance sɛ madam wo ne yere ye no kre ma me kai ne ma me ngusu ti na wo na na wo ho madam wa wunti me fini di o ka so ne bra na ma o frem wo ye ni mo se amo be hazima me ba ko chem sai me pa me sa bla yi se wo wa yele a wona woni wo yire nya kasa but na mu nyae ye madam ye me se na woni wo yire nya kasa but na mu nyae ye me boa aban me bi se wasemo na mu nyae ye na akɔfa no enti obi a wo yire na wo no yire nya kasa na wo kwa akɔfa ba so wo hwɛ na sɛ wo makra wo hɔ no wontumi hwɛ wo no mu a adan wa ma ho ban na wo ne kwa wo ye to the sense abosomi mienu miensa na akɔma ne 30 cedis ene 10 cedis ne ho 20 cedis madam enye no kre oba no bosomi bia ma ne sɛn enye no kre bosomi bia wo ma ne sɛn oh medma me ye no madam ne kwa de wo hɔ a wo sɛ wo ka ye ha ma benti ena de anim no meka me say ya wo ma ne sɛn ya me ba 50 Ghana me de ama no sem wiska ebi so brusa okay etie for ma me ne doctor ni nkomo na ye wi a me nsanra aban so ebien because be ma wo yire wo se wo ma wa down for kra be di adanse se no kwasem se wo yire but wo ne na jai nti ya me ba wo so pa doctor mami na pom te say yankopandum ya da nyame ase etia ho achamfo ba ya ro nyina bedwane one time quick okay papa family mu ene yetokuso etia atiefo no kwasam se ye ka ba na je se kwa kai se nipa anyankopon de won kase ne unumpe aja no na ba betena si enti se wan nya aso anti asam aye kenya obokwa akoya aso den akotu sika atwene Ghana ha nyankopon na no ka kire Ezekiel say si Ezekiel no mpe betumi anyankwa na na no ye Israel fo no bre no so Ezekiel ka kire ne so say nyankopon wonko ana winim but eduru bre bi ohun se Ghana ha yenso so ye hia yarehwe ye hia obi obehwe ye no mpe ye hia obi obenya botre ama ye nkase na atoatoa na wanya botre aseti bone ye ka so bi sete kase ya wo de hwe se fitani kura no esete ka frame sane esete giso wonya abotre no watwani ye because ba bi a chia paka no be chia enti Dr. Ban ka kire wo se ene ono ne Dr. Nyankopon ayi no asi Ghana ha se won kasa ne wonumpe ye nhwe ni nyina so mfa ma wo na nsen free tete ne de ahaban ye adwuma besinne ba na nsen de adu foforo bi asan ba abonten adura ye de aba abonten ne ye sebo ene wo ba ye ho aye friend lion
sebo pa eno ne de aba sebo pa sebo jata buruwa na no kwasam se ai sebo beto achi yade se anja gusia me to wona nsen ya me hwe mpanifo jeje se ne mpanifo e ba ya so ye ho a obeba bi ye o se ne sisi ono so na dwuma no wontumi mfa haban no ntu nachi because otenase obi da prison e wo se okokodi na asam ebu asam no ma no enti uka so ombetena ho na fa haban no tu nachi ya enyeyi krofo nsusu omuso munko yo operation omunsusuru enti na chese e wo se yesan koyechi e wo ne aye na nano mo kire ye no ne yesan koyechi kopɛ abakosam kakra bina ye de beto wo be kire atiefo kwan a ye befa so a ye betumi aboa masa nkrofo no nsusu anya wo mfa hodi na siboyi aboa bi a ante akosu ya ne ho ahomte pa se oya aboa bi onyankopɔn bɔ no so oye hunter oye bɔfo a okɔwuram kodidide bia na nyankopɔn bɔ no ne nkase a wode bɔ no ni nyina ye 260 ene wo sibɔ ne nkase ni nyina ba ne bo no ene ne nsa na edi kan no enu na ho den enyina agina na brebi twa mu ana me ne olumai kɔ wiram ɛwɔ okɔ yakura ase hɔ a kwame danso atebebu hɔ ye freba bi mframa ye wo forest kasie bi wɔ hɔ na ye kɔ eni ekoto aboa yi bi na no wo kyirem kwan a aboa no fa so didi na aboa no bɛn wo a unhunu sɛ aboa no nam koreba because yankopɔn bɔ no sɛ ɔyɛ ne sound no ɔnam a wonte sɛ bibi ɛbɔ ebe slow ube nwa nsa wato enti obusa me se enti sa aboa we die na nyame de bɔ no na obusa me se enti sa aboa no pira hwan na ehwe no wo se sa aboa no twa kura na se bibi a okɔwe ahaban no wanya hoden asa cover obi doctor bi ani wa omianu kuruma no na oluma ebusa me se obi amianu kuruma no de ya ne ahaban na aboa no ewe no ɛdeɛ bɛn na ɛwɔ sa ahaban no mu na che se wose ye kwahwe hunu se nipa pra se bolwe sa aboa no na se so no kura na nyankopɔ hye da bo no e ma na hoɔden a ne kasa no ana se no mpemu ɔden chen bibia no ɔno kura pra ɔwo ba bi ɔkɔhwɛ de a ene na che se sa de no so hia ma nipa enti ye hwe ya kɔpem se ye hunu se bɔ ne kasa no ne nan ne kasa na edi kan no so otuminika na ɔde bɔwa se ne tie bi aboa no bɛka ba bi a ojina no nipa no bɛyera enti ɛde na na me pa ka kyerɛ tiefo na se boy aboa bi a ɛyɛ na nkrofo ta aka se ponko na etuminika nya no kore se bo ho se bo na etuminika pa ne pulse no o diminika na koma no mu bie se hu na ka tum hu na ka tum enti na koma no speed ni ahoden ewo mu no aboa bi ani wiase a otuminika chen saa se bo no no otuminika nso so no otu a ode ne nan na edikan no ene tuminika de bo aboa no wache no ede na hoden na won ne nan nim ti na wo se ye kwohwehwe na ye pe kwan a ye befa so a ye de behwa yarefo a sabasabio o pentam asore akotuminika te se aboa se bo na enti ye kwohwe mu ye nhwehwemu hu se ne nkase 260 no party bi wo mu a ye di manipadua no a no kwasam se enni nansa na nipa na asore ekọ na yekeka bo mu no ma me no kwasam se me yakura gimi nsem me se agimi nsem abo adwuma soronko agimia me ma ye no mpa adwuma efiri me nkura brembesi sa abre ba no kwasam se agimi nsem enti wo ba yaso ya to adro ne din sesebo okay enti enne se wo tie me na se wo spinal cord ho na aka ebia wonse de nia daje aye be kekere ama na papa panimu oye jeje ye obaye obusa me se doctor are you a miracle are you a magician oh na be se papa me ntibrofo ye nkatwi na anya sa aye beche ye kabrofo aye beche because also odwene ho sa ko twa scan no aduro na ye de ma no yes ono akora agini nsem papa bi ede na ha o ma me a woda ho ene wanya stroke woda mpam uhu ne ya wo ye wo Dr. Baasa di nimdie foforo asan beka nimdie dada no they say they aboro so party ni eto adoboro last week obi ba me ho ye di ni free ayibo ntefuo ene baaye ne spinal cord ni nyina odafa ko ntumi nya hwe ntumi sorry nante
and I'm so my main fast bad been try papa in shade. Also, doctor, so they were habana, and I'm sure Kawa Nutum. When I bet you my Juma mini. Me dear dream ma papa, I dear chin and answer. I say we moko be a ward on a papa now sorry pie could. Oh, I say, me doctor send me nurses and I will train you woman. I feel me in a way boom in some. Just say, I will be a more Cassandra war hospital honor. Or more sister to me by four. And I will tell Dr. Banka, Miss Row, and fire into home. Suffer him. Na sasa brone ne yare na o keka keka ho asam no se se de ya dobro no kwasem me se ya dobro no en ha wo ho ntete wo ho en ha wo ho ntete wo na doctor ba de nyankopon de nkasa ni numpe ma me srew wo ba ya so ye ntete a obi a wo ho me wa botre chen ayi obi timi kasa no obi say doctor me ame ha wo no papa bi frɛ me o wa bu akɔ ze o tie me de a o se doctor me ma hu sama ha wo sa anso wa ankasa o me ka bi a wo kyerem yarefo no mi na se papa e na me wa abokyerem awi ono na ho bisan sam no hu se o ha doctor ba but ye nya abokyerem ano ma me e bi enne wo de ye component ha wo e bi a wo de ye fibroid e bi a sabi o kidney ho aka wo hia doctor ba me number ni 0244 988 004 988 004 Akra ya was Spintex Road 18 junction wo duru a taxi fo bi wo ho buso mo sa wo ba doctor ba so ye nyankopon adom ye no be hia ye be hwe wo yare ama wo pomden na awie peye en mo bia nka nkere wo se kwan wa ya bi emo ya nka nkyɛ sɛ kwan wa ɛnkoto sika ntontwene ma wo manyinya w'anim nka nkyerɛ me sɛ ɔmo agye sika na wie mesrew ɛnɛ TV we nyame adom Ghana ha akufo adom panifuo nyinaa hwɛ nkwasɛm enti obia wutie me bia nim sɛ obia hwɛ adwoada de Dr. Banko adea okay mesrew so obi ka kyerɛ wo sɛ ɔhwɛ kasa ne numpa busa ne sɛ ɔbɛyɛ dɛn no wasa wo yareɛ enkodi wo ho akinye mfa wo sika nkoto ngu na aye bi da wo ho a nyam be kire wo de ne kwan wo mfa nyam be kire nko ba bia mesrew ene wo hia Dr. Ba mesrew fibroid no wo hia Dr. Ba hania no wo hia Dr. Ba wo component bo wo mini wo hia Dr. Ba edien yare ene etete wo a asma no maka kire wo se Dr. Ba di 2 weeks ene yi ntihye wa yare ene free ho enko ha wo ho nko chinchini enko tu sika ntontwene na ma me sabisabio ye kan nsam eye wo da kire wo na ache stroke yare na ebo wa wo da ho no mesre wo hia Dr. Ba pe wo ba wo se doctor fa lion no bi hweme okay na me nsore nko mi ba bi na me ni adaje a me be se adaje abetena duro ho bi ya okay doctor ma me bottle ba ko pe nyankopon adom kunumde ebe ye adwuma ma wo spinal cord na mu abie doctor say jiso koye operation no enne Dr. Ba say wa ma wo tatashe o de aduro brew ama wo nompe no nkasa no ni nyina kan si arthritis na how rheumatism na etete wo adammo na how etwere yare ma me diabetes e de yare eni ambodin a etete wo nipedua wo hia wo bia wo hia Dr. Ba pe Dr. Ba pe ne betumi aboa wo ama wa yare hwe no awie peye ma me de na edi wonya e de mpa na etete wo ene obi tie me wanya hepatitis o de ko chine ma wo huni ya wonya no mesro ne wo hia ya Dr. Ba me de me number na itudwa ebia wo nti bibia se wo pese wo frɛ Dr. Ba na mpacho me number ye 0244 988 004 988 004 mpacho mi wo Kumasi Atonsu Agogo government hospital na chipe Akra me se me was Spintex Road 18 junction ya so ye wo so ye wo bibia wo ho enti nia no se wo be frɛ Dr. Ba na ye di nkomo nyankopon nhira wo so papa Dr. Ba na wote ne nka no aya Akoma 87.9 FM ye be kɔ na ye sign ne aban atwa ye nkomo twetwe no eso mamemfa mobile money numbers ne san tudwa ema wo biemu 0599 305 202 0599 305 202 0599 814926
0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 aban me park say aha de wo ba no kre so wo ka no kra ne ye de year to year ne ekwe be akoda no wo hwe no wo hwe no se de agya ehwe ba ene say this school awoko oko school wen okwa hefa Kasi school bebre na oho. Aban school no. Ni din the same. Oh ne de no mentumi nkai. Ye. Wo sure ba but ni school awoko winnim say ehwan DA and now hwan enu winnim. Uto book da ben. Oh last no ne ba ho na me minister. Oh man. On can pray. Kan ne no kra wan ka kire me. Ni tie no no kra no. Nua ba ko ho. Nti so so awo kan na o school e. O se tunu ka kire me. Nti me call madam no ho. Say o jibus nko a 10. Na me sa. Akwara we. Den adem ko na o jibus 10. Na me call madam no ho. Nti me call no so one nam 2. Nua ba ko kan ho. Nti me ni onu me ba no na nua no ko. Na me ka cha madam say am ban kan kure nti me amadem na ma madem say bibini a ofa akwara no ha frɛ me because ɔtena hɔ no on kan kure nya che say ɔde wunsu sika no a wode ba no hwe obi de well ana nya say opa kire wɔde wu sika no a wode ba so ɔmfa nhwɛ wo ba no ma wo no wɔde hwe obi de ana madam ɛyɛ ne nua nti say ɔde to aduane man bi e me memfa ho the same thing on so papa e bia o papa o mani bia on so botum wa to aduane me che say sika asana wa kan say de we sika say akora ba ko okoto books 10 ena dia ma no na akora ba ko de books 10 dia de na mi bisa say ususu say wode wo sika no a wo so won fa nhwa akora no wo ba no ehi obi de nti o twa wa be yes madam mama mpacho o asana wa kan me na me ko say me ni sika o me ho Jankwa no omo mbuku mame me ka cha papa mabetua me me kuna tete na fa na me tete sia no ono hwe nkwa no nyina no hwe mu nyina na me fa ka cha o say akura no buku no say me ntimi ntua biem nti be cha akwa no de ama no ana so ko mame ne ho aka ndina na da akokasa na me asam kwa no mame ko kan ye obi ba na asen amo ma hu mame no na akasa mama akura class 3 buku sa no beto also 10 Oje books 10 pencil eno no nkiti account ko onu de ko si 1.350 akra ne books 10 no no you can see 1.350 ejaban ebi tua last year sika ebi tua books ebi tua na ma me na 2.5 na me tua 100 cedis eka 1.5 me ba wo so ketem so nyesika bi be tua eka ama me na wo no opanyin dia na ekoto no ho no no e trans wo opanyin office o ka to says book ko tua ma akola no business account ho watua onchi ai eja watua adame ba oba me de huska man watua sa kana wo kana me diska man so ton ko tua kana wo mo ka kire wo no onje madam ya we watua o me de huska man o man say first month no me man ayi 500 5 million. David. 50 cedis. Ejaban, be serious. O man is saying. Man 50 Ghana. Abosumi saying. Oh, me fan say Samantha ya na me san kan ska. Ni san kan sika. Eya akra ni chop money na say sa aka no a wodi wo school na wontua ye no ho. O akra ni ska. Akra ni sika wodi ko school. Nti every month bi am akra ni 50 cedis. Every month. Any month be 4 months, 5 months, 20 cedis, 30 cedis. I'm kan kure. Na me ko me kan kure. Ma wo ye na. Eh malam. Ma o ye mechanic, o ye me bro no. Ana ko so kan me ba kan me pe. Adam ba ho no mo ka so bla ko. Atem di dia, udidi mu na. Ni na, ma start 10 years ba. Oba na me so madam, nya abutre. Well, let's see. Well, enu bi na me. Dabi say. Well, aba me kaso, ama ya training scan wo anti jiwe
Meba cha wone wo first wife e wo ma sen. Me o 3. One wo first wife wo ma 3. Na wa wo hwe e ma 3 no na wotimi hwe wo no mu yie. Se wo besen akwa ba foforo san ne na bewo aka 3 ne ho. Eja pa mi bisa wasem. Ye nyina ye sori a ye se Ghana ye den. Ya ketu ya nso yedi. Na so mema ba mom pe tokro ba ko. Akatua no nso mudie no. Mo se kope foforo ka ho nti de mi bisa wo ne se. Wone wo first wife e wo ma 3. Na wo se kofa foforo abewa ka ho no 4. 3 no na wotumi hwe wo no. De me pese me ho no no. Awo se sata man de na madwuma ye. Enti na wo sende pani no enkura ne sika na ma dia na sende. Sisi aso wo mu nyina aso wo mu awara no nti. O mu nyina nyinyini. Wo mu anyin obi a wo no kunu nche. Oba pani edi sen. Oh 25. O wo ni kunu nche. Pocha. Oba pani wo 25 o wo ni kunu nche. Enti na wo hia pension baby. Oh David. Then ye wo kofa no because unim sa wo yere and wo ne wo yere mimi nyini se na wo ne wo yere nya akasa na wo de kofa ma me. Madam, medicine say no kwa de wo ho a ba kope. Tama me yeti no so o ma me wo boase. O ma me wo boase. Nti o kona akohwe no. Na wo ne me nete. Nti o pa no e na akwara hinachi. Ono kura na nunye pa na me free na musa musu da say aman na so da bi na amade so yima anko ba frem wa kan kire me enti mi pon aduna me kwa na sister na frem bra kwa me obuoni na musa dey o sa ma wa frem say onyim na wa wo makwara na ade anyeyi na me no nate ti enfra ya akwara no eya wo ba na se hwan ba nsa starta na me yin ai Tama oko ma me hono me an me meliska e ma ode ko nti ho kra tell me ka chem say oba me pa cho man what the 10 years kra no oba akwara ni chop money oba sisi no wa de ode amam me atua me pa cho nti wanyem no wan kan che so wanyem dabi nti owe no ode akwara ne bre wo se wo banie akwara no kem sana media no ho na tse first one nya wo ba first one ya me ba enti me ba na chi ba no a o so kwhwo ma me no okọ na okan yim wo ho me no nti wo biem won e wo ho wodi nyinsa ni firi ho na ko ya na so wo ma me ho okọ na bibia anye no ya se akwai ya wo hwe ni nya oba one di ya me ba mama de tene say well okọ na akwara no on ri na wasa wo ne aban ba na chi a cha kran kwa wa film na me no ani wo biem me no ni wo biem Mr. na me be ma me say wasan anyem aban ba na chi why eno ye wo ko wo ma me ho no e na akwa na wo ni na jai am ni wo biem cause me fa mo Mr. jadan se ya wo bo na man ye so ni na jai onim se na jai cause man ye na so woni mama ka ni play me one person ni mo kram ka chira o na da so ya na wo ni yire e yo ada no imagine na o man krese o kedi 10 years cry oba akwara no top money o se na se dia ya odia o akwara no dia se ya oba sister me bo na ka be ma no okọ ne ma me ho no okọfa no no sa be ma na kan hwe oba ne ma wa na se wo ko di 10 years o so ko di 20 years o eno dia eye wo ba ena wonya ne ho ade ena wo akasa so wonim se wo yere wo ma na mane ye ena asa akọfa no na no dia ene ne wakọ wo no ne dia da hene ama de ebram na we bia mesa akọ no hobiem me some young boys na ja ba wo be na me so ya young na me so ya young pa na me say wo fie no akọ ni mo ka se ba wo ke ka se ene sai wo bako school kura wo se wo kɔ kaase school wonim school aba ne koro wo mama yensa asa akɔ fa ba fo aya community Mr. Ben school and the different. Kasia Ben school. Aya community 7.9 FM. Akuma mu nsɛm dwumadi no a ɛna waso eguso a wutie no yɛnkwai na ya ama emfa yenko edwa so na mu ma me fa numbers no entudwa 0599305202 0599305202
0599 814 926 0599 Abapama mommy family to Area wo pe besia waka wani a unyanya baabi abakwaje besia mu asomadwe wa quick credit investment ense me nkoso a enka wo se okura ne bo hye mu se wo ma besia eho dwom besia wahala sembia eni ho nya afa ne be ojeso ena twesusu bosome miensa ena bi account bosome miensa kofa busua pani bra wasa asenkrata wa dabi wa mo de ne de eno a no Ghana card enti wo pesika bi adwuma ana wo pesika tra adwuma mu bosome no ye buko of one sa usika no asa wani so tatu pesika emergency edi asorte how bia and one quick credit investment 030220 0390 030220 Mansanka Kovi organic tiger nut powder neno said ye wiase ne kro no yentena se e ma yade e ma asa ne apedrom eno ntia de ane awudi ni dada ne ahwe hunu se eyedro na adeko ni peduam Kovi organic tiger nut powder wase modua ne nye wadrom eno anse wase bia no pa bia de friends yo de no wabo nyesa so aduane bia wudi bia ne abomode a na fa bi efra eya tadwe de wuni mo no abibi fufuro bi anim eno kwa no ma hata yam ne muhu kama se yendi nko ni peduam na vitamins and minerals ahodo ewo mo no oda sani bia enya bi 0200777277 0200777277 Afa Tom Brown na de obia edibie Ghana fo nyina je atuma nne ye shada kura de bi mane ya dofo wa manone eye home sweet cereal legume mix o ma package ni kama de papa no papa wo sore na pa bibi ni abusua no de akamoyam hia eno ane home sweet cereal legume mix mo soya beans na fe so kura wheat eno no de afra de papa enchare benso sesi na brana abusua mu ni nyina obi atumi ade bi mese wo ba na afa na wo sua de de ne ya ta ma de bi nam sen kwada ene je ho papa 0246697358 0246697358 3p garlic mixture enso wadwashom eti abomoden se obebo moden anu anu mbie nam se we no se opese immune system no eja na nashom na wote wo pressure no so we babo so me so a wo be kwa fichira wonte ya sugar level no wo pese eso ba fam kura na se wo ya yekese ama na boro so a bomoden se wonsa ebeka bie garlic krojen bibi fufuro bi amfra ensuo ni ya fa nkeja ahwade ewo mo ne dos papa wo bia atma anasa enteshe yade wo so ma wonsa enka bi yade bebre wo ta no 3p garlic mixture ebetwase ede ma wey efi piwak natural 0201 000021 0201 000021 afa obi bia wo pe wallpapers ede akosiesie wo dem ya bomode fo ni chiremo e wa Alaska Star Enterprise wono mane Ghana's #1 original wallpaper center wo pe blank curtains original curtains bar TV strips light airport chemicals and afa waterproof chemicals ni nyina so am ebi ho sa wo pe kakra bi anasa wutunu doso pro na wonso akoton furniture mu ewo Kumasi Edu Mrs Anoche Plaza Prudential Bank danwe mum 0268419596 0268419596 Yanko Dawood Herbal Hospital enkwaje ayansa ena fe kura yarehwa ejina ne naso wo bia usisi eye wo yapa wo de ne ye chronic e kona ba wo bo ane yade ya sisi yade na osanka Dawood 360 capsules wo ye sisi yade anaso obi sisi yade wo so anasa saburo pa ena ta wo so a wo de bomodin ana ta no bi eye topa ye wo memene topa ye ni wiepe na de ointment no so asrasa usisi no so wa poso a wo te ya ni nyina da eye ointment ya ena de srasra so wobetimi aka bom wo mene topa ye no na wo de ointment no so srasra baby a eyaw no ewo afa wo pese utu malaria se na wono mu da wo na atimi didi bo rede ma edro eye Dawood Herbal Mixture sahwini na dro no eniem baby bia wo bia no pharmacy shop anase herbal shop ebe wo bia no ya bomode na bisa bi ase 0201681717 0201681717 yenkwai health alert clinic ho ena baby a wo kwa wo de ulcer yade edi mfedodo kwa wo besan na wo moto ase pa edi ama wo health alert clinic ho de wonum se ulcer yade no ne last stop ene ho
pa enu nti yam kro na wo de chinchina wutimi ni meko aduane to yam ana yam dwa wonom se fabra health alert clinic na wo muntu ase enfama frase enko a na wonom je abaso de waposo na ya wo ya anase wo de na chronic diabetes chronic hypertension stroke ya de afenso kura wo ya adwuma kakra bia no abrem cholesterol no adolso abroso wo ni paduam a bomade a na fo wani echem meka se ya wutie mi obi tie condition mo na eso se de ne widiam ehihye no ni nipaduam hihye no anase ne namuro mu ehihye no agye se wa ye ntententem na ado ani achem e health alert clinic sa hawo ni nyina wono behwe aswa no e de ma enka se mu yade so wono e machines a wono de hwe etu ase akrakra e de ma madina ka so apokuase ashaman e na fe takra de enkrabata na ebi wo hom e no ti frɛ number yi ba bia wo no wono beje os na fe enkrabata e ben wo no watimi akɔgye apomuden 0202518893 0202518893 Wada sani bia ene eba de tissues pa ne de eke ka ho dia ya ho toso no eye bell pack just perfect wo mo niam no bibia eye kama pa wo mo ti rose eda moton sa so ena chese no enye twan bebre eno so enye moton bebre eye just perfect eda ntemon kitchen towel no so emodu ye de pepa nkwa ni stew ena fe anwade nyina ye wie pe ena ye nsei sika sa no nti o pepa aka ne no anka abeto atwene na so ne de wo msesa fa no nsuom na chimo na safa pepa biem eno ti wo tokora afe ne da so na si ho na wo de ebu adwuma table napkins ene packet tissues ni nyina so ebi e ho etufo ne ya no ma friend number na mwagemo de eto aton 0551 14 44 00 0551 14 44 00. Okay, ama medase enti ejaban me pacho mami misao se nia e wo se eja eye maba se de wo se eja ehwe ba wo de na ba wiase e wo ankasa e ka no kre sa na wo de hwe obai me pe no kre na afiri wo se de eja hwe ba wo de na ba wiase no wa wo hwe mu a sa na wo de hwe akore me mante David ejaban mensere mante David enye sa na wo de hwe no enti efiri na ekoro no se wo awagye atum se de eja hwe ba wo de na ba wiase no se enye sa na wo hwe wo ba no de a ene na de na efiri na ekoro wo se oye oba no ni wuni asem onka se wa no eka wo yere ho ewo mu se wa nka no kra nkyere na de but wo sa ka kye ne se wo be hwe akra na agye so de okwa waju oh David ya den wo mo a wo hwe afra wo kote ne wo box eja men sire yo me ya adwuma se ya men se ya den wo mo a sebe wo hwe afra wo kote ne wo boxer asebe na aka kye na ehye na wo yes a oh ono bo be didi matem se be mejimi mama meti ai hwe ata no o ma was 5 years when I was small I was so my family me kan la day na o be dey house say ko no one pam na be to atwefo wa se wonini a me say osoy ampa osoy eja oyirim oh eja ba ka me asma ye kan ye de sire brabra so me che se oyirimu wo bo attack wo sura na wo bo attack wo ase ho enti wo mama kan ye adwuma kura enti wo sura zip na say ya na sa under zip na say ye na wo kan dia na me hye enti dey me say okura ha hwe me wo kura ha ana wo kura ha oh ho dey one time to wa ntem ti enye ha na okura David na ya dey na ko say sa tra na zip no pam da sa tra na ne kra te say dey hye wuya sa bra na hye we bia a wo say zip no pam ne pam china na wo dey to ma fo wa anyu nyini a wo dey a che ne say me do so ka to say oh won kan kra wo dey che na first day na ba ho na me mo fa fa na odidi matem no so ba ka ya na insu wo yinsu a nti driver so yen fed di atem na kwa driver kra na also kra yen fed di atem na kwa jiska wa be ma ho sam ko no na se black box kan so auto so wo sha ta le so ni be bia se adam jita na kwa na me mpe no me bo ka se me bo enu wasu wani wo ni problem bia se ye be so sha di ama me ba na wo pe 11 years wo ba no kra nya say oh metako who na this the last time I say the last time I who na say na pese me hu oh enche da ben fence be last month no be last month na hu no problem me de ya me den say wagye atum say enye se de agya hwe ba wo de na ba wiase e na wo hwe no na ye me de
nti ene na wo se wo ye wasede se jahwe no na akoto wato papa na me ni ho bra woju feelings na me men ho ba bia ti wo di akra na ba wiase a obehwe no na dache wa me ye tosom ama yam rubber ama me ha ya adwene se de no ayedum light a obi ba wo sumigate ya wakaso beti yam ya bie no abewura ma bedi mbone no me pese wo ba no be yes na ema ne bi nti mpacho ye wi e be hihya ama wo be hwe wo ba wan hwe wo ba da bia wo se ye du gina no papa ene wanya ne fo ba da chire wunya ne sa ye du be gina wo ma me wo nso nya atani ne ye de giska free be ma ho pacho ye nya nto wase ne nka na woni ne kan wo de be ma ho okay peja mu ma me eja ba ye nwi etwan ye yankwane ne rocket ni nkomotia wa na afi yensan emra ne ni abedwafo emeto aso papa mo ha wie meju so ama family rocket clinic limited abusia for rocket clinic limited for ana wie ye ne mo adi nhyiamu e wa hase sene na sen ye bodawro e ka kire Ghana man asanteman wiase afana nyina se the second coming of rocket clinic limited clinic no ya shase na clinic na ya shase no emementi ana clinic no ya shase mema mayemre wompam mema makọ condemn nyese ebia wo de ne eye adwuma kakra bia otimi bo adwuma dabi de wakọ condemn na ye hu se ya ye nhwehwema hu se eniema mema eyemre wompam no edikan enyini eka ho se nipa wunyini kodu mpani fie so abedu baabi no wunya ahoden a o se wunya ema wo de ye no ene mabuni obitimi ka o makọ 5 rounds makọ sei ebedu baabi no ba kokra no ebe den amaw enti enyini ema bema eyemre ana afei so no yare bi ti se sikire yade ne mojabro so no ema mema yemre ama mema bebre akokondem a mo do mo yire ho a wa wo hwe obey wayi 8 shape ana oda ho enso bema ida ha oda ho saa na ade ache na afei atone ne nsem kwa ne nsem hunu ana odi kire obey ana adwoa na wo kwa adwuma yesimo adwuma mofo nyina obi akoton kraman eno de fa ho ben enti wo ye bema na wugitum se obema no wakọ condemn me ton safro se sabre ya me kase ye Rocket Clinic Limited Kumasi Alaba se woni Kumasi na se wo baabi a won ewo akira wo de ekina faka bra Kumasi Alaba udu Alaba also pepanini e friend sika ne be hia Dr. Usu Krabia Maswe wonu wintra se one on one ne ka wo ha nyina kire no obema na chese atofom na ntimi mpagya no obema waduro ewo wugina ho na bo be hu se obema no ahyase na apagya gina so eni epagya gina so de eni awu kofie straight na wato yire nkra se adwoa mi bo na de na ya adwuma na mesi last ya se kwa kire hey afi mema no ya se bekum mai zao muntimi nkum ya beje mondum rocket de ba ya benum janiki of 442 de hia no de hia na ya se be pramo yen mo fa me go so because adrena doctor de aba no mo fa me wo pray de be prama no mo fa me wo so mo de sika che janiki wo hoyi obi no ye ko kra wo se na woni na dim komo keke no be charge na oko na umpe 20 bi mame o bia wa hia no mame na ti say na o so bibia bako mi hu ache oyo o dan tani oko na umpe 20 bi 20 na 20 na ye na mka so be 50 ye beje abro so sa akra mo ya amana basa de ye susu ye nya aduro no ene ye be pra mo ye mo pra ye na me ka che me sa mo de ba ne de janikio mo de beje ye di beje nsisi de ye pra eno so no amagashia ni ebohu amaga enti mama no mayemre no omo ane ye kana busumi we mu de mo be ba be shia doctor every day this kwasiada ana enka ho ye si August ni mu de a mema ne de ne ye yi nam yensa for busumi na ye mema clinic no saa enam yensa no ye mema nko ana be den ye be hwe wo mu enti so wo ye bema na wugitum ana oba ukunu wo ma wani nyi a kachire ne se rocket doctor na ye nimu ne tete no ye nimu firi tete se ne amayuko bi ta kan ye nimu firi tete no enti no ye nim rocket firi tete bra rocket na ye ma waduro na emwaw na emma wo bema ne timi enyina so ye ma afei wo stroke abubu agu fom wo a wo soso no wontini mu atwetwon afei se ebia eye enamu yare bi na etete wo de akina ne nyina ne doctor ehwe nipa de ye de abeka ho no eye kokwa efifri nipa o ma ntimi ntina se obu ha nanim eye chok oba ye de twitwi baabi a kokwa na fifri be pro agu na emom da me ba me kasa oba aboa ho enka na ye ya so bra baji free ba se de oba aboa ho mema no
ɛne kooko no duro no nyinaa no ɔba no ayɛ den waboa wo ho yie ana treatment bi a doctor de aba no ɛyɛ nsuohyeɛ ɛne nsuonwunu treatment obia ni hɔ a wɔyɛ heba doctor wo yusu saa yi no bi da bra na menua yɛmfa wo mfa saa ha no mebai ɛdɔm egu hɔ a kyerɛ sɛ obia bɛgye na yarehwɛ no aka wo sɛ wo so wobɛba mesrɛ wode wodu Kumase Alaba o pepani ne yɛfrɛ no sikoo sika fie no yɛne ne di nhwɛ no anaasɛ wo yera a frɛ yɛn ɛsi saa number si so 0248 88 50 40 0248 88 50 40 wo frɛ no a yɛngage a no wafrɛ 0244 18 32 30 0244 18 32 30 wo frɛ a ɛyɛ adeɛ ɛbɛdwo so afei no metfagen ana ɛyɛ aduro rock mixture no mesrɛ wo a wontini mu twetwe wo ntini mu hawo no kɔpɛ metfagen ɛne rock mixture no bi na ɛnom wotena ase kyɛw sɛ anansi akyew a saa aduro wei ana ɛbɛboa wo ana ɛmaa no so deɛ yɛ Genical 442 sɛdeɛ na menua bɛɛka no num bi na yɛkɔ nom aduro ɛbɛm yɛ bɛma no mu ayɛ den no wo so de afeesi yɛ nti no woyɛ ɔbaa na wotie mi a Genical 442 ɛbɛsiesie wɔ ahemfie ɛbɛm wase hɔ ate menstrual pains na ɛtete no yɛ Genical 442 ana vein capsules no ɛne pakum no bɛma a ɔbɛma so ate no mesrɛ ɛnam ɛnam yadeɛ bi nti no so ate no onom vein capsules no pakum a emusa bɛyɛ du ama wo vein capsules no ɛyɛ ma obi a wɔ dwunso mu haw ɛne ɛnam ɛyareɛ na saa nnuro no deɛ okɔ herbal shop pharmacy baabi a tɔn aduro biara na ɛyɛ ade a onsa bɛka nnuro no bi dodoɔ deɛ yaso ɛyɛ wɔ Kumase Alaba udu Alaba woso pepani sikoo sika fie yɛne ne fie no ane di nhwɛ mu enti mesrɛ bra oba obenya nnuro no bi so atɔ yaso ɛyɛ hɔ na nei deɛ clinic no ne yɛka ɛkyena sɛ wontimi ma na ɛkyena hyia doctor anɔpa no nso ne yɛhyɛ adwuma ase ti bɛma bi a wayɛ mmerɛ bɛma bi a wontimi nyina anaaso no bra na yɛmmoa wo ne yɛntu yadeɛ no ase sɛ wonti biribi ase afrɛ me wɔ 0248 88 50 40 0248 88 50 40 0248 88 50 40 na fe 0244 18 32 30 0244 18 32 30 nti ba me de me kasa no ebesi ha se obepegya omo ama ye de wagye atumu ama me ne sɛ wontimi nhwa akora ne sɛ de agya hwɛba nti sese wo bɛyɛ wasɛde eno a ne ade a ehia me because they will say kekan de wo kan sɛ wo hwɛ ne yie de anka me no wasɛm no wagye atumu yi de me ne oni asɛm wo hu no wo bɔne a wo kwa no akɔsa kyera na wakɔyɛ de yɛ Pastor Julius me mo ha na na kwa mo akwa ba evangelist me mo ha yo Pastor Julius that's chatty phone now aparo ama asana etia etia do ni how be as na from so na be okosha ase a na na me say akra no say ya me ba bete no na what did na ekwati akra no oh ndina me ada papa yi boko ana hom fanana yo se ya o se le hom fanana de ma pe no say ya onam ni wiase say ya ne papa yi hwe onye se obi na aboni bio na obi amoni je mo ka se yo ya de abase se na ote de anya bisuro ka se obi aboni bio wa ama hwe anko dane anko ye anko dane amana ma ye eba ne se na ka no kura no ayete untimi hwa akwala no e na seven producer oba tutu ni na aba studio aba board ayidi untimi nka na ohwe na no so won hwe ne sesen ade chema man de obedie one man school fees one man we na wasan abetuma radio say me say kwaka say me kunu ohwe me wa asan what bi da enti oba no abra ho ase no agye to ane me nika pre se mba bo anokura oh now there say bibi na atiefo kura ho mobo na oba say obetwitwa ntoro ase ye o ka na oboa ne ade ade so asema o ka asa de besusu sampa ho akora no ye o ka no ko chichira na de ba obehwie gu ba bi a kire say akora no me hwe no mesre Mr. Aban untimi oniyoma ese uni baranda also so ya ade eye sika ne hweba saja topabu no edi sika tua ne nam de bia mekasa akire mema wa
ubu atopa no akope hu sika efese sika na ubu wi a wo ba betua nti ma ye besere no se obe ma ye ne na hia na hye bi o bi ye be gu akwa no akwa ne ba ontimi hwe ne ba de ya ne ontimi me tete sister say na mbetemba o kote no wo ne kwan ya wo ba sa no na mha no no agi afa na chene nto aso o wa no anyi no okọ nti ma ye ne be hia so office obe ja akwa de ne ye besese ama no na watua wi ne hu za ya oba afi de baby ana aboa ya ne hu se na o beda ma me do fia se kakra ai ma me do fie I mean, Shana pa, so it's many 11,000 am I mean, Shana papa, I think say money and and a crown so Yama, yes, to us or honey, I heard you at the betting. Mamma, if you, I mean, sharp and Oma Akoma Pan Swabapa, yesterday. Amen. 0599 305 202 mobile money numbers and a mebo bono 0599 305 202. Oh my God. 0599 305 202 0599 814 press la mobile money numbers no 0599 814 0599 305 202 at the end that's all. Hey Mary Akosia there will get no better check okay, no, but that when Jamie gets in the so na the Google things. I am. It doesn't get to and get them veggie tom. Hey, I want for Nsem na just say you would be and I juada na oh Marco yeah yes say a mani biano ya mani biano ya enye ya na omo anu eye wo unse wo hwese wo ne bema ene da wo so ebe ba ye be ye wo line na so untumi nkanto so na wo bie mu ma no na nyame adom agura amudi ye no nyame ache mo ba efiri mu na wa hu nse wo hu kire asa akoye won koa na enije wo giye ni ye ja bofre ya bo so eyesa wo ko na wa hwe wo busa nse sai na wo de ma baba we wo say 50 Ghana wo de man say munyo na me yare na wo de nsa afa ne hakakra na me yare o na me yare no wa kana sa kire wo unse ekomu de akura ne so won ko ba bia o mama ho no beba iti se yesa na adwene no ekabom sa na wu ba ma na enigye no nyina firi ho na de aya nko na wo wakomam enti wo hwe nanimu a wo beka asem a eya e de akere no hwe asem a wo ti he kan enti oba wo beseresere na susu ampa ne se wo ba na wo twe wo ma ne makura ma ne meka nkere wo se hwe wo ba se wo beka nkere wo se hwe wo ba na chese wunyansa ene sei de wati fiedri wo kra nyame adomo se wo ma no to obi aware 25 aware obi responsibility obi how na wo so akaba akupeya ba akupe so e de na ama oba yi bre oh akakra wo ya se na sei na wo totobo adum ni adan oh it is say na wo baji atumu a enye 50 Ghana asem say wo ba bet na no aka cha say me wo ha na me 50 Ghana ba me wo ha na me 50 Ghana ba ba bia o man wadu wunu yo wonte ye say wo se ka se na abako school ka se kakrakai school wa gu wa ye school ketwa a wo kire ba bia wo ba ko school ase ka se oh na kanye sisi semo ase say wo de ye to books 10 no sister exercise book 1 point a year 100 and a year and wunsu obi to books na wuni books amount for auto oh wo ya wo to no wo say si akire
say kwa ko busa books a o to na ne boarding anka wo ko ye na koje madam eh was enkwatri akani aka so da ho akani da so da ho anka wo fo ho na wo koje wo hu nyansa je madam number na wo se madam me ba ne chop money me yere nka no kore oba be didi matam nti me ma ne ma ho enu ano na nka we wo de atwetwa ni nyina na oba ya suma ye de adwo no oh se si ye hia wa ne se me baba na se bi wo ha se si ye sa wo mo ni ya doa wo mo no mo be ma nyina nya adwuma because o mo de be ha ni pa adwene oh e be ha ni pa adwene it is the one can ye nchira baba we na so munyo no na wonya ise obedidi matam no bibia nkoka papa enye grade na wo ne ho nto no evangelist mame papa obusu apai ni no pa webre o na se we wo di anim akwaji aware a se de enko ano de besa aware ma ya papa no eye se pa na me eye me ya 24 mema ye osuba bu emu a enye o no na me be geradi de me bo ho pa ya se sa 24 mema bi no honhom bi ye nhwe ba nsu de anima ne atopa ene ma 5 onu mbe kolai ene mpa ye wonyere ho pa sofo nyame tie mi o nyame aye wadom because me mama ye ka say no kura ne kan ya me sister no mpanyi for asa bonde ode ba wi ase account kwa ye papa de ma me no father ye go video me say me sister titi bi sisi ya woti kwa ye papa de ma me fa so just obi am fa no ho ya juma PWD wo ye panyini uba brewery have ye bottle or manager sheba G scholarship na de man crofoma na o mate wo ene be ya na hwe aburo mu na ko kan o se ye adwuma PNT nko ja ketua post office what be da ye be sre me sister ketwa on orukwa na mdi na chi ni kunu abranti ye jimi maka bema ah Jesus Christ won sheba won ye na ne baba ware no tutuntu aba be si wo be siwa hunu ye ya no siwa hunu ye be sre type na we wo manyina nyinyi wo manyina akwa awara wo busa nkola na mama kwanya nkola no fa so kwa aware bro bia oni Messi amu chero ma defender share hu na sa nga kwa aware ko tira aware 25 years it is your twice you I was saying 25 o mu mi ense nyina akwa aware it is your twice so saying it is a ba man buy no wo ma nyi ne by force wo ma nyi ne wo ma ni so nya bi atete wo emfa ne ho a so no na wo ya sa ko fa bi asa beto ni ya ko kana na school fee o se kasi mami ya wonu akwankwan okwan no ni body e wo ko school for go le ka wo sia na ko mo pe say books 10 e dey ade no dey e na books 10 onu are awu chentia onu are woni te wo what is some papa kwa be ko jere teacher so bi say I na school fees body baby nti e be sere jacket ka ho baby adun dia wo so ma ko te na so ba to to pan dia e be kada ho ubetua ye be sese mra no foforo Ghana mra no bi say enima na o mu ni ami mura de kro mi ato kajenje emra ni nya adwuma emra na se ne tirase enya adwuma e wo de di no eze won pa so mema bia ba wi ase pa e na ozia ka na wa ha no wo so wo ni na ko na nim no nim adwuna sa butu ni tiri so enso wo hun sa dwun kro mu enso wo hun sa wo nyini Debi uti ya dwun abutu tiri wo sa wo nyini kwaka bi be ka se so wo ya no mo se ya no ya we di wo di be jan na no wo di be jan ma ini wo ye nya ne ma se na fra wo no aka be so wo se kwan be so na papa ni mu tena e di so na ma wa ne yire no separate kakra separate kakra you know a sentence no wo sister you kwa no wo di ne tiresi from oba na e de baba TNT e be sere sister you so fi na ko tu hofo wo na woni papa yi ejai kakra bi ne ejai wo sa akwaya no sa akonye oba panyi mo ho dai ho ya o desa ade akokono na shewa na say na da me ka kire na ne so aduane e ka na dia down so akra wo nya ko wa sa anya ye kura okonye mi ye ti say ya ne ya o fa wo ya ne ya wa nsi fi aka na se weja ya ka mo se yen ka mo se o se na ba da fa je ja ya da fa je
101.9 FM ewia me pacha ye Josie Fashion Adawrement. Yes. Josie Fashion Adawrement mene akuya ye ho aye Josie Josie onyamishira wate ene wo mama ye Josie Fashion wo kuma se bom so ni meet me the sports no ene din hwan mo misra ma ojo mpempa mo ne ma wo abrochire ba bia wo bia nya barrier ojo be pempa bibia de ama kama Fred Josie e was 0243433465 0243433465 na Josie Fashion ba jo so sanso ene wie eye she's and so na ye me makeups no ama me reggae as she's e wo Kumasi Sports Stadium on Unity Oil ene di enhwen mo ma she's enyo rig no bibia from abrochire ba bia wo bia no wo de bebro frame 0249155776 0249155776 amade esemata ayi LPM smusa akode yankwa obedewa ene ye ko doctor ni mo ha hunu wono na hwesiesie wumbo no ne panis no na chese bibiala kakraka yiriba so hunu he ne mo de tompa na sa woni ba mesro ya hwe na me say very necessary papa o sentafo ne ahena sane nyina wo bo be ma bi na bibia ko ye dia ma anum ka halitosis ye be ko na chese watimi aboa ye cancer cases ni nyina doctor ewadro ne scientist akuku dam da bi o mu hua de ne ti ya de na yaresam eno ani ni what scientific clinic and diagnostic services kuma say atonsu mo na ko janshi woni adansi rubber ke ne die ni hwem and crying photo Ramadan mo e was cycle e bengo filling station and Ernest chemist and the NHM 0279087687 0279087687 afa ya won wa ba ye be kwa wo so ye time no ya som e no te ye kwankwan dia e Eve labor pad was ya ma ba tan nyina ye guy wa ba be won wa ye rese kama me se na ye wo me ho se ba tan biem akora de nya to ho no ma pe na che so ba wa sesa ne magu ye kama bre bia na ohwan ya akono eno nti eya fa Eve labor pad esiesie ho 100% organic infections bia eni akire eda moto kama ne bono so eda from 0244310620 0244310620 grow fine herbal tonic jesua mojadrom super wa bobia ne make wudi adanse edu papa edro wei ana wuntimi na nya bibubo a onna ba na ho na ye ode papa ade be chino na chese ahum keka foforo na aba ni padua no ba akwa fichira ne manko ye se ma anase ba wote ya eba buru so bebre ma osanka grow fine herbal tonic ebe boa ama ni padua na hyehye kama na wagina wona so 0244596532 0244596532 Currency Ventures ewo Zahara Meshani G capsules we na aboa ma bebre no candida ahimfie wa niam anko yie no etimi ato asie kama ede ama won mo eno nti we ye ba na nkekaye no ne ade no ema niam anko yie ma onsanka bi eye Zahara Meshani ene ni G capsules topa ye ene nhwuom wo ba no nom na infections no eto asie mema nso ensawasangwa agu utadua no ho watitia ma ye kuro pata ma onsanka Zahara Meshani ni G capsules go no syphilis candida eno emi no ye bom near the two infections no asem ezanso boa ema immune system ejane na so we ye bema wadro no eye Zahara man capsules eno de empasoguro no what treat infections na wie afebo capsules no na chese empasoguro no edimu anesa hindi herbal mixture malaria typhoid diabetes ebeto ase kura wo pressure pan so a ya bomodian no mbi nam se we no eboa ema pressure no eteso kura 0248569335 0248569335 Grace Gift Herbal Clinic and Laboratory Services. Emani yankom na ya modrino wamo say exclusive vaginal steaming. We ye banko adia. Bomodi so bekono akoye bie na mse hahamanom ena chese Dr. Penine dia fra friend wukwa wahimfie hono so hono wuko steaming kama we baba no aye rese kama na infections ni nyina asietum. Eba nse mema prostate cancer ni enlargement no so a Grace Gift nche ya de bebre bibidro kroje Dr. Penine wankasa Dr. Grace Board wa bere papa wade betwase ama wade ho kuma se ohwim amanfrom ba kase ekwan no eso barekase ekwan no so enkran achim water petroleum banglo one family life international school ene die nhwem 0543
320030 0543 nana ye bi wa aguna saman adehia me dia asam denam enam so bi wo honma watena nanka wo modi nana ho danse a kire pa wunya ya nka beba na enso wo wa atamale ukwan ne wo papa saudi wani kan ya wo beba ba bia beda ne ade ni tinana se sa ha wo nyina waso ano e de ama ene nana ye bi si bra na spiritual problem no nso ano ma wasanso asiesie ba bi kama mo amunti kumase amufiri akiri ba no nana ye huhu mu adwuma no wo be ma ba bia da kopem se huhu mu adwuma no wo be ye wie na afa wo de asomdwe ekofie eti abodua na pa ba bia beda ne no nana ye bi si bra wo da ne dua na ma wo no so no ma ba bia da wo mpe we na apade ye mfia ni nchemu e wa agona samai spiritual marriage ni akwantusem nyina nana ye bi si bra na kache e wa agona samai nana ye bi junction no so a na abesie 0243 134535 0243134535 Akoma FM fufu party fufu wasana aboso de to so nan ye ntwenhyem nam se ye bedidi ni ahwe na mahwenkwan de wa ye ntua kapre eno a potoyo a mami me ensa papa ama na de ekroja so ne ntwa ye homra na afa ye nkwa homa ne so me don't yes. Let's say go for idea. I'm fine, papa. By food, sell us go fine. Edi pa kakra na pa de no ka se me nkọ na me nkoton o ka se me nkọ na me nkọ me obi nkonko ye aduma nka ye nsa aduma se me nkoton ba me ko ye na amba ne sa ni pa ko de me ko ye kokko aduma enu monument ni antena me se me chi san baaye me baaye me school ko mu so no me besin kwa abofro ko tena wo se enka me ko school ho na enu papa ka se master ne ye mempna e ma me san me chi san ba asia confide ebet na se mbe ko school no so sa me ko no master ni di mani wo school mo e ma ya akasakasa wo ono mi papa ntem mi papa ka sa wo ma me ko school be master no so ka sa won jeme na mi jai no mu na me de ko eluba ankwa bo me amesa me chi ba ya me besin konkran na nkran no mu na me ko hia alasa meni ko tena ya Nsem ba ya mesa be chi ba ya na Nsem mu na ba ya ba be kan no na me papa se ya medi no mu apata ba ako nti mu apata ba ako no be gini sika ma na akasa ni mu no eni be mu ntimi wo se ne ne ma alasa no ko ye we ntimi ambo se ne enu atimi wo person kan se mi se be ma ne ye na adwen se o yusu government wo be kire ne se o we ko huhumu ampo ka so we ko huhumu 10 years nie won hwa akura ne da na me fa akura ne 3 months san di ne ba kuma ase me de ne bedi pa eno so me di pa me san ko fa ba ma fofra ye osai ono so me ne nyemeye me san ma chi ko ono so akura ne 8 years ne won hwa ne da me san ko fa hyenhyenko eno so me be sin ko tena kuma ka ase me fa hyenhyenko ono so me ne nante ya ena Nsem ba ye na Nsem ba na me nim se me de ntim de ko me be ma fofra ko tena ye e ma me de man a chire na me behu se eye hyenhyen ko dia me sande bra na me de be no ampupu mi ti woje ye me ma akura ni hwe ba ma ne fe na me na do no me pa chwa nti akura ni hwe mu no akoye se eno so won hwe no me ne tina ye so a chire mi jai no me ni hyenhyen ko no e san be ma ne so na ye ne tie for enkwedi enkomo 0322498035 0322498036 0322498037 Udini baby afrefre. Good afternoon. Okay, you my addressing at the comment. The dictator the met two for answer because we talk about him born and so by all training and to him one share you na Marcus Novasana never need now remember. So in the last case so papa is the opinion some of kind of one time so one share back no share na money can you come. Hello. Yes. Good afternoon. Good afternoon. Yes, you. Akoma from you. If I try, mommy, yes, you. But I'm make inquiries that doesn't place you at the door machine. Patch your bread, you memo. Hello, we didn't be a faith. Yeah, many of them. Joshua, young quay.
do model. You take a Kitty you be how Tomo at the market Yazi. You are Bim with your Tomu and with you. In fact, over Paris. So we didn't say, we know be that not over the radio, so over to change to Sophia. Papa Pennyman, I saw my other papa. Yes, sir. I wouldn't say, I can't out in about Umpia, Mommy, who open you, who are you? Who shall know be a common sense? Can you go and self crown? Shall crown it? Who shall know? And you make good poku, and then you real those market them la. Now, Papa. Long ones here, then go woo. Shall crown a camera about your cousin walk. Oh, yes, sir. And you know about all the never by. Papa, no, and now man, and I'm a new set. You got the number of some. Onka important everyone say on the bottom ama the bottom boy and I say indeed e be sure e papa ya mon kan so mo no mu ye bi kamo na the macau I mean sha papa kwadwo we dey baby afefe my mommy said the best mommy the whole and no na and we see and I say ya pan some no that's it I mean ko I mean ya professor Namintia Mauria, I'm a president. I feel stadium and myself. I'm a comment from Mr. Money. Namisha, I'm a father. I could have a Friday. To be visiting that we are very good. We are on the house. We been If you didn't know, I know I'm going to. Now, no question. I would be such a home. I'm in some of the about the first question. If you try to say, even if Papa cannot name some answers. I didn't know that the answer so long Papa bear my wisdom. I don't know I'm more level. Not a maid, that question now, and I'm in the answer. Oh, so you just said the steady. If your mama can't, no one any day. And not be more opportunity. Oh, Master, would be a problem, dear. Steady. Yes, if you say, no, Yanko for all two of them, some of our say, as I think you every day. Because it's so how it will be our how. If you look on steady, don't call out for Papa. It can be a new one on earth and I will show you. After 49. Oh, ma, tell me, Oko Papa, the case, the plan, and it's now. We are also Papa person, one show. If you also show who you said you say, if you say the one who says, over show you, I'm not your own, if you are the one day. Somebody saw you in an answer. Mother, or about the area. It is also an emblem of the strategy of the other hour to pass over you. You see the emperor of the national term about Ghana, no more. I very young Sheba, yes, the other from so you see the other now so big from Pastor. Every day, and I'm very idea, or Sheba Baya, my mamma, the Dia so, the Dia command one channel. It is not permitting the Ban of the oh, Papa can be here, also show a number of you, and then my baby, my friend, the other I get the money. Me and Shawn, so didn't baby afefe. Don't call me about the Nkwa me wafa kwata papa. Me about my two was something I'm going to fear, no tank. Me about my man, what big of him, I'm going to coming to fear, me about me, Jamie can't tell me what fast in hours over. I think that's what to say. One more because I won't fight in a life. So we say, me papa na ye me say, me papa na ye me say. Who we saw the question? And yet me the papa said, me are and then the car, no. So who saw papa na you say, walk for Bella Bakum, you know, and 9 colon 9. Almost so few, then wash a woman. Who we are doing it to me, maybe. So it's really a new few of plants and they say, walk out bono coming up our one kaya. What do you mean for the country? And also to mean to tell them finding Kobedia. If you now so compile, you are catching me say, yeah, they are too much be also for be. I'm going to charge in every mood. When you know, you do a proposal of a one idea. You need to offer more the Bemano. And Ulumai says, Ulumai, yes, say, after all this senior and not a criminal. Now would you don't know? Now over there, over there, I don't know where it is. You need to say to me, walk with me about. Said, walk on me, did you send it to Baba? Baby, I no credit the Amodia to me that me about baby. Me and Shaw Fakwata, we didn't baby a fefe. Now, go to imagine a walk from South Africa.
Ram look like the first one is second one lady. Ya bana odi kan. Lele de mesle. Ba de ba mo na bo ama ehu se nyen na ko. Na de mesle tanka on fan famuso. Se odi bin se odi fo. On ko papa no chen. Na se ni a na eyo na san kin. Se ya won se papa na e fi ko no ka che na ko na bi ko si. Kani bi ma mi dan beti ya na na bi se ya pa chena. Papa no ka yin ti na ko la ni na ko. Ọtọ́ sí ìwé ni èmi kò ní ọ̀pọ̀ ọ̀tọ́ra rẹ̀ wọ́n pàtó pé ní màá ti lóye ọkọ̀ pèrè ní kí ó dùn kù láṣà àfẹ́nu lọ́wọ́ ń jẹ́ ìwé dín bọ̀nà bọ́ọ̀ dẹ̀ máa yẹ tó ètò ìdìbò ẹ̀sìn ìwé ìdìmọ̀ kàní ìṣẹ́ ni máa kú. Yami insha papa ma jina ha ya kuma 87.9 FM aha ene edimo AC sabre de busu apeni Samia Champon obaje adwa Akoma Sports ena ode eto aso minim producer memfa ba kwinwi na yenko jina so ate abi afro mi me ko so papa bi nini abema na ja papa bi bema yenko a hotel program me de na nya tapu bi do de ma na ko no phone se go ekuta me ola no mo ji ti se de to me de nga no ho de Ghana ha no oba kria ni so fo evangelist obi ahu de obi ahu mo se first case no na FM 87.9 ko so di papa ni pio mo ti ni ya no se bi mpe bi ati ni na no di fo ni se no ko ba ma be ya no o se che dam let's go ni aba no Efuti aja mama is enough. Papa no para cho. Am para cho ko no mama. Eni se no sunsun ni ma. Ben se mo ha na ekoti a. Se buti ndo ni. Papa no bi kwa wa ko yi. Na ko se bi njin e bi ba je no. Na se ni aba. Se mi nsa no wa wu a. Obi papa ha nko ya. Tempo ase. Be je ngura no na second case papa gba on. Sa me me bi se na mi ako. Uri o mu bi be ma. Wo ba no kan sa se opos be mi pedali. So I'm going to make you know. According to Luba, I'm going to say that today. According to Luba, if you travel, the hacker, you're better than her, you need better without keeping your good now. Me on Shrawn, so Hannah Medimu AC Medin at the Marco, Sabre Bushapeni Samia Champon, in the sports team, no, at the airco, Agro Pramaso could see a good day, Nsem. Akoma FM Super, we have our 4 and a half days. So, oh, show me a moment, but the red spot.